wapa kwamu wono ne abandenden ne din no ene ye de bibia wadi nkunim ewo mama nyina so ede ama me ne wo etikai na ehye ne so se woni me betena efri sabre akosi se no miensa bebo apamu eye wo bra ejumedie wo bra ne die ene wara wo bo ene me won komo mienu abedie na enkomo ne mienu asa taa ne ata enkomane mienu nyina ye ntafo antitamu kuchu na di komane chi ehwesania enkomane nyina esitie ne di kankra no meko Esther edusi poku eso na mama Esther akwaba ne nantese se ede anasenye de Esther me wo akwaba na mama udi pa the same pacho ye from yakusi echa udi no Esther ni free hene no de brofidi akoso ye tane ye na do si poku no zo papa din ba de do si konkonko okọ aka kire no se me se ne mra ne no free mu kra ba free mu achai kafra esa mamere hu se si enya abotransa na mamu akwa abai die obeboye nkomo ede na wiei wodi ufiri medoma mebo a medoma ede na ade firi wo ba ye ba cho ewie die boko me da wase ada tiefo nso nyina ase yo bibia wo hye ampa cho me ababa wa bi a yetete me santase me ne me papa na emre ne ne mu odin kakra na mani swade hu ni se me ko school pa na emu ne mu odin ti papa na ntimi ayeden an support enam yare nti ti kakra mi tumi bua me hu ewie JHS secondary school SHS ti mi wie and me results na aye nsem bi nti no me yese me ye adwuma ti wo ma na me ko hia brantie bi na brantie me ne no tenae kakra ana say aye kwanse ani ye enamfosem kakra ye koba ti me ne odi me ko kire ne maame ne de me ko na sori nyina nti maame so mani beje ne ho se oye nyamesum ni nyamesuro oni mu betimi ne nanante ama na yeye ti mani beje ne ho enti e wo ma be 6 months ne 5 fu na ya 5 fu na mka twa ne sa ne me de me mpese me ye de me wo abra ye me ho ade mpese me ware na nsa na mawo oso me wo na obeye de obeye me ho ade na me si o na akra no pe si akra no pe e na me ye de be wo ye in fact me mu odi ma branche no nya adwuma da afeda na nyame aye na adoma wawie nursing a waye ne service awie ti no nya adwuma da ba me de na mabobra na bia hazel life ni na me wo sika kakra ye de eda me ho enti e ba sa no na e wo se me am support ma sitinem ti me peska e de koye se an me de koye me bradan ama e friend ni say me so nya ba bi di miti ato so ti me koye dan ni dwum pempenso bi no mu hu se menyam mambo bi amane no kle mambo bi amane nso mu hu na bufia no bufuye omo pamo me na esa beda be man so boy nso ni hye enti menene kasa ye no e mabusua fo pamo me no mo ni boy no so di ni ye pa di ni nyonyono pa enti e mani ble de ba boy no so ne maame afa nti omo tena ase ye no na omo se sa de ne me metena omo nchen na omo nhye me na menye de menwo simila na minim se bi o mukwa go han dan ama me but o ma me ni fie e na o mo je metina ho nim so mo je metina na me hu se aya aware awie e bia me wo a ye be fa so aye me ho ade si ma me so ma ye de me ni je papa kra ka chem se ma me nko e na me si da bi dada si ma me ni ho o so so abe ma wunti me wo a wunti me nware me ba ma me enti ne ye me nya so no so be bo me so no so apamo me enti na wo se me ye de me ko be ma me ko tena be ma no so e na me ko ye ko tena be ma no so si me kwatena be ma no so abra me awo hu ne me nyina me am totoye because me nim se bi ni ho enti me kwatena be ma no so a nyame ya madom so ya masumdwe me wuwie ye emu ho na mbe hu se boy no e fun so no ta de ne fun ma me e ma me de chate ne fun so me hu se an no ne abaya bi edi nkomo wo ne fun so a wa send a message bi wo website bi sa ne me ne ma mienu nete na ba kwa wo na me hu ne me ye de me ye ti mi hu message mi yemu hye me wonu obi na chat sa ai mi yemu hye me ma me bisa no o se wo enye bibia sa na me de mi yi mani eja me te wo so wo fie de
baby and me mama made to me has say sana me margin and see ma me who say not the me phone e frɛ abaya no wa mfanti later I'll get a friend next ababe si me so and I me pick a call again see an name plan ofori no and I me say on plan no dey anything because me na wo me tene ma me nchen I say boy nigga Johnny say ni wo hwan na wo baby na mama me and na mama so obi dware me ba mama me nya me ne nete na me kro on ware me fa yinkosi nsem bebre and I see you and your mama so me nkan kire show hu ye fi say wunia panyini ne me a on shama obi mfa sa de ni mbedi me embedi me nhwa se me nia keto anu obi di sa de ne ye dey ebedi ka me nia me no na epre ho anka me gyan ma wo fi say wo de wa wo akora bam enti ye dey twon ho na ncha obe me ho ade aba na fair boy na o say ani me si me boni dua eku no de na boy na gina di boy no so ensem hye ni mu ono so awon kan kire me ena o chese one meti na chese yaye kwesi na ntatwe obo ha ti me de me ni da so machi ni bi menim ni bi menim say me papa me kwa ebi ni ho me so a me pese me ko menim abrabo mu so a ba be wo enti me ne den kakran nti na omu yo adwuma bi wo fie ho no ma eye nku adwuma ena omu di mi wura mu bi na nku adwuma no kra me mpo na ahya se me bobo ni getiri 3 million se won fan shase enye ebra na me nye ne nyem foforo na onya chop money ma me no me ma ne 3 million de share nku ba ya Obaa appointment Iza ena ubuwa no wo ye se nku no ono no side ni brana na ye but ono no side na oni dwetira wode ode ton na man se dwetin kakran o man sen 3 million na de man no e man de sati nku no toaso kakran nti me ba we na me so me ho kire me no ena ono so oye nku ni bi ma me na me so me de ko abonte nti na me ba ni 6 months na akra ni hye machi bosuom na me de akra ya hye machi akde so atakata akra ni so formation ahomachi no online me ko kwotena se bosuo gu me ba yi so makata akra yi so na me te wo ton enku boabo ska no na me nim dem this kan ba me bo me tin pase me yire me ho aye adwumaden me ye me ho aye adwuma no na nye ska na me ti media ye dey ato aso te nkese awrade ye madom ne kwan bibia ti me yire me ho aye adwuma na ma me ba ni benya 2 years de ni confirmation ho ma che say 2 years obi so Obaa na bema obi an so akra no mu ma me 2 years na me akra no ko to school ti emu wa na me papa so be yare no free mu na me ma me so no yare dada fie nkuno ti ma me no so be free mu abra ma me ni be free mu no to ma me no papa nyina awu omo nyina free enti na papa ko ka fra wate ate mama toaso enti na papa ne ti ase me sister panyine ne baba ya 16 years ti no ne nchen ti papa ne free mu no omo ani atoto me sister panyine so sebio na adwene mu ye den ne kakra nye se bia ye na high fever okay me ma obi buni kwase asa na te fa so na adwene enti ne baba ya no na ye din ti na me so mi fi se adwuma no boa mi nsam ko fa akra be ta mi chen so be so me bani mu ama me o ko school na o de me bani ko school na me so meti ayotimi akoye adwuma na me ba me nya bi di ama akra no na ma support akra no school JHS one am ko fa akra na me gina me na so 15 million a day ko twa akra ni din Grani di yo sha se ko school kwa no de me bana ka ho se be yo be hwe wo bana ma wo sabe na bana wo mfie sai 2 years no sir ti me ko information so bi wa me kwa no pa kwa anyu me bi me kwa achiri me free man ponti to your friend say pechi tech donyina ho ma che na me sike na wonam 3 na me nam Roman health na be ma no so ye den no so edi bi odi bi ko oluso di bi ko sa just mo pesika den se nyame adoma onya kakam so nya akra ne han dan se dan na ye free ni ma me nchai ene ma me ko fa ma baya no so be kan me ho enti wo ma na me ma me so be ye dai ekwa bie ma me be fa nyinsen second one be fa nyinsen second one the second one na me sister no de oyi mi ma wo fie ho no pamo me so bien fie me no ono afre me fon so sister de do ndie wo se me hyew wa wo de a wanyim de a bla na me hyew na wo o wa kentampo na me sister me mba kwanya de me fa so mle bi no mani ye me ya ahye me ho din na ma ye adwuma din na me kusu a me bla ye adwuma abige onye se me hwe de obi de aye mabusua ni me umo makura ni hia moa
me ja akra ne ma ne nda abonten da me fa akra na hye no ne se mo wa ya ade me ni bi na so de o won fa bo akola no na me nim se me nso so blepa mu ne be ye ama me enti nyi se no awom na edin na me ko me nua no ho kansa na me ko ye me ka che be ma na boy ne ma ne kwan boy ne ma me kwan na me ko ye se me ko ye me nua no so na ni edin on me di na chi si me wo ya na me nua ne se ka blanche nko ye obi kura nka wa wo nko no ko de ho adi asem bi ba tu wo yanim baba pem na ye wo me ka hwe ho adi asem bi a esta oji se be me wo do mu so won do wo me nya na hye me hu oni abaya ne nsem nyina no ma bra no na hye me hu me nya obi an kan kire no aye wadwentwene na so me ja me ku nyina ma urade se eya den ye bi a me mpai bonti obesesa boy ne besesa na me ne na tena asundue kwan so obe free sa oni girl ni ntembete ho na ma mbo na mane so obi eni efuto bi on kan kire ablanche ya ablanche still ontie so me de minim na me nya minim se nya me ne fa me nya ne so etwe me bata no se ame nkwo wo ni nchen ti me nya de me tena se kasa kire me ama me hu se no ablabon man hyeya me breda chi be tu e wo me se wo pamo me de na nso so no wata kama bata no bi ma o se be ma ne pamo da bi me nya ba umi an pamo ana wasade wa be bata no sabre no wo second born no wo second born enti kasa ni ne yemu no be ma ne ba kentampo wo be hye me ni akola no oni mi nya ni di nkomo de whole day ni o mo hyedem be ma na nzime mbie na no anka sister be ye ohwan satam na ya fa no wawura na esi mu a ne backpack kura ba bom na nko betimi ai da ye me ho ade kakra bi na efie de kakra bi so onye na adwene yo enti wanka ho ade yasam wa me ka hye ti okwara na mi sister no so sister mini mpanyini bi onu so wokrom ha se ya mimi bedi pa o kentampo krom ha mama mani anya din ya nka nipa twa fa me so okun na ma bedi ni ha na meguso amakon akosi se mekon adi nkuni fi se papa ni ho mama ni ho obi ani ho no mti me so meyire me ho enti ode me kwachi aman bi no ya nwulani na man ni hu mi na mbada me na so 1 month me wo kura na kura ni so nti na me ni awoden no fe so me kwa na man ne se mame amen kan kire be ma na ne wo ye no wo ba wo ye na sini on wa ye na dwe so be wali no na wo de wo nka ho ato na me ye ma hye me pele kope ma ye din o so wo de wo nka ho kola wo nka ho ko kan ni plench le me wan fansie ho na me sister no so toni tirim ye be fi no no so hyase nkomo otufuto saa futuo saa nti e ba se ene ye nka kire mo se me ba kumase a omonye ready so mbe ye dey ombeye me ho ade be ma no nya ready so obeye me ho ade ti me de to me frɛ boy ne maame de to nanim say netie enti ya o am sister hwesi na boy ne de on ware me ahwe obe mama bla bo akachi mo be wo saa ne be wo saa me so awo wo me ho awo wo ho ne me be wo saa be ma no wo da ya ha maame be ma no wo da ya na anyem be maame say awo wo no ho enti me sister say da bi ahwe obe say ma bra bo enti no me to form samao unexpected me nya no so kai papa ye bia me dia ye ni mle bi me school fees me de man ne ya ade so no say sister school fees be to forms the amount akọ school no many na me won so no the university forms e brem 8 million tompan no bi sika ose me mo akọ school ahye wan kasa wo papa no ma me ni mo nya mo fi so minimade many gi school boafo na me nya dey me nya di so kasa na me ni agi badam na so me am sa me ya den akete sabra na ma me no papa nyina awu sabra na me ma me mfrim ba no stroke no yare da no da ho be na papa de no no we frame to so enti akete me ya den ma ko school oso be ko minisco oso be ko chese me ka de minya se chese gidi minya ni nya na omi mu na enwa ma me yo ne ko fill forms na wachi na mo frame entrance exams na we say me ba kumase na me boaboa me ho na me konso na me ba be ma ne ka me ho de o boy no ho no ne ka me ho na me ni nyina sa ba kumase e ba me tro entrance exams ye bibi ewie na watchi me yunu na mo frame mama admission so mama admission na ni gi aba me frame me nwa sister ebi ni ho me bo be ma frame be ma no na wo frame so si woni bi Brema no so oni bi. Onto so oni bi. Nya na wo se ye tua ne kabo mu a ne back pain nyina obi a nursing ayin wo wo. Na so oni bi. O so oni. Yo no be bo mu akọ school. Bra panyin mi nko hu ni bra panyin ni papa nko bo no so. Na se na mo ye nku adwuma.
enku adwuma maame so oni bi me ni dai se me kai enku adwuma na sika ni mu ana me enku so fa enku 20 million na wo fa so 20 million o tete wo fa ni de obedi free mu a wanya kora nya wo 10 million na ke ska yes nte ye dai na mo ye enku adwuma unya admission wo university want me akotua admission fees anko so oni bi obi oni ma wo tu na sama wo so ye adwuma ni bi one o so want me ensie sika maame akoso ye cha wansie sika maame mi sika kakra mi tie ye no ena me ko fa ni nyina ena me de ko tua admission obi a wansi di nim tu ko tua mi ankasa mi sika ene wo ya de ko tua ye oh me tua na wo chepe na poa me friend say me ko campus oh me bakita me be ma school bay Amstead abema ka me ho class ma ba ya no ni me ye nipa miensa egu adwuma na me de hwe ye miensa boy ye nkuma me a enku no me ko ton a ene onje hwe na de menye bia me de bia to aduane na me de bia support fie na me ankasa me de kakala to honom me bisa ne hwe enti ma me to me ko school ni wie ma me ma ko school na wie what ko school na wie why ya dear congratulations o wie ye bay mpacho me last year oh why ya dear o pass out wow enti me ko ya na enkola miensa bia me ko school enkola miensa ene kita me o sa wo third born se ma ba ya no ene be ma no ene ketwa no sister pa no one so onye oba na me otimi ya me kan wo nti nkwada miensa ne kita me ti na wo se panyini no me mani tana baabi na oko school na me so me ko campus na abema no so ni mienu nyina pe baabi tina na me ko campus me so me ne ketwa no me kwa na ketwa ni shemachi ko se me ko lectures no past 7 to you no 7 na me saba akola no kola nani nte kora na menya no so really na ye ko school na yako sa kakra nti me ma kwanya me ba fie no I 1 week pepe na ma me so ewuye free mu ti wo wuye no na in fact aye din wo fie aye din ti na busianfo frɛ me ko ye na mo say na abebe ma ne netwe aye onho ade one na wo say omukro mu nje dan ni me ma na me yaketoa omu ni me sa so mu me cheche me sem mu di matem papa na wa wo ni be ma ti be bi na wa wo mienu o ma fa ni be fie ma ni be ye ho ade wati bi da ba ya kama fast forward ma ye hunu ne asie simpa cho ni nyina mu no me ko school mu a me ba ye ni ade nyina me ti ne second semester me be ko no na ma me so afrim ni ade se bia na ngacha branch ni se wonje be ma ketua no 4 years ni panyi me ba panyi no 4 years ni onje ni nsane ma me ho na me nko school mu nya dai emla na abaya no so betwe BEC onu so 2 months no wo nani mo no so wie owie a me koba na baba beje abema no abeje abema no CEO na akra no so makwan bia okọ ni nchen wo ne ni ti sei se mi hu sa akra na ni beka ena me yede me de ne ma no de ne ko ne ma me ho no si akra ni bia school omo bia school me ko ya me ba ya ni ade nyina me we ya na me ko akra ni school mo no akwa hye na mkwan omo de me fa so wo fie ho ni nti no e ma na fie ho kra na me kon ye de en do fie ho ko enti me ma me ewuo ni mu no na me ho na kakra na me ntwa ho ne kakra no ti be ba fie be boy na ma ne se na busuanfo aka wo nti no de na wo so wo ye wani ka che mi so ye me ho ade ne kula na se obakwa akoda oba afoforo nchen a obekwa akoda ana se bosumi na ware no begu a ebegu ta no ka kire o aware on ware me won do me o dada mi a nti no sa asem no mienu pe no e mi nyina so na wo ye den ye wie na me sesa nyeme nya na me command no woni fie o ma ani o ma ben a oni ntare ne mpaboa command ne ma me woni fie na o ma me ho no wo na wo ne be ma na tie dan ba ku na wasesa ne nyoma free dining e de akoma o ma me na se wo tu be ma na free dem me tu no kola ma akoso ye cha me tu no wo tu be ma wo ne wo tie awu mienu na ba ya me ho ade na ka kire me se ne ya me ho ade a wale ne obakwa kodo ba fo nchai de na se na opo ba ne ba ko ne sene me sene wo ku ye bufuo ana ne ye sa wo de yawo
na me this is a niema so san nioma nyina komoma ana na wo san nioma no wa fra be ma na mo wa megere nioma ma me ne de na sana me firi ni fie wa na me ba fie me firi fie wa na me ba fie nti me pese obetu ni na kola si fie ho bia ma me hunu wi se me hunu anim a me so ma me hwen ni sa samo kan e hye wa koma ko mi mu me komu ankasa be ma wo ne na wo mienu na ntia fefefe bi me wo fe na wo do no akoso ya na wo do be ma ne ya friend say something ofori na wo do ofori me bo me am so woni ma me timi ye me wo said the minimum share wana bra ne wa me ka me wo bra wo asema said the minimum asomu eye obrejumedie ya ye ni babia ese Nhyira FM 104.5 onam babia de dam ejane dam jana no hye ano hye dika ubowura mu ba hye eye sa na etie wo babia eti se won so wasomu a wa ye Nhyira sede ye din no eka no eye Nhyira 104.5 and so yatena se biem ye bedi komo yeda okese na se nyama ne kose twedi amponyankopon ya ye nyama ne ne ekose na oyi ye firi mu yeda na se awiei bebe bia wo bia no ye nuanu muslimi fo assalamu alaikum na waje so sen je so wo mame je so sa e wo mame ye ne mu a na ye dijuma no etiye na to de wose ye kaye na ye de mu chia no ye de emane musa ena me won komo miensa ya megini nyina afiri ho ansa na ya sori dwumadie eso na enrada ahabene no kwasam bene papa Facebook team no so bodua mu team emo ya empire metia mu papa ai uncle DJ mu fa ene ne dom na na ma bad Irene menu asabia na na ya sika brantie japaye na ya edi no monka ka me edoso nyame Nhyira mo ai adubu ahen no ne ade Collins kusi nyame Nhyira mo enu amo mesu ye se butu ai mo se mo pe violence no wo ye chansa ye de be ma mo back to back. What's your say? Na mahunu said the nyoma no etiene ya na nyentokwa na yepe nemu seba yesi yenkase pudu onhye nemu sehye ye bedi ne dwo ye mpentokwa no nemu meba ye behwe se ye bepata ebu wa na ania ye nyan na manya bote de amaye na tumi aboa na yaso dwumadie na no eno sa de ne na ye kan ye no se de pie mu ene se abrantie ne din pie mu se wo no ena sabi woto atena no etimi koto eye park num etimi ko she go no mema nan ono nko anatena ena etimi tra ye no frank no yase wo maame no se wonko esi nyame chene ne baba ne wo na wo monko enko somu nyinyinsa because se abasa ye wonoa mema nan no eye wonoa enti no wo mokose wo mu hwi a ne be pie ba mu bia no wo mo na me asontin Nhyira FM na ye nsu ehuna na mo a ye pese tu fa ho afi wo ba ne no wo ma me nso ba no ene na busua ne ba ne om beka no se edwo wo mo se enyu wo mo wo masum eyo mo do e wo ho se wo masum nyo mo da ni se ne etie bia no wo mo me ehunu na ye nto asem no so emfa emfi ho tina kyese eyesa na etie me wo me ma me ba ko ha Mary Amoako ya wo free etimatim tabuam no kwasam ai won wo free ya wo ba ma me nkɔ na me ma me ma me akɔ ba na me kai mo se ene me wo t-shirt ahodo bebre ya me che edi ama Obra fans especially Obra Facebook team no me wo t-shirt giveaway me che na me di ama mo no kwasam se ne mo ne yedi dwuma no eso ye ni na eye ye fe enti free t-shirt eye fe yie ye de be che mo na wo hwe eye Facebook page no so ye questions be better so about Obra wa obeya no ya obeya no yie no
ne yɛbɛma t-shirt no ɛnyɛ obia ne yɛde bɛma no but Facebook page no so get in touch with the page cause so na so as the show goes on no questions no yɛde bɛtoto so na wahunu utimi yi adon na wutwa your t-shirt is ready for pickup brabeji bribia ya wobetumi yɛbɛjɔ to name no down na etumi abo as usual team ning na yɛ very solid eti brainy draw yɛbɛma jury ne kwan na wɔn say saa ne di dwuma no aha te sɛ kanea yɛwie ansa na panel bɛtena mu no sɛ yɛne wɔn nyina na di dwuma no eti questions a nkɔmɔ ne kɔ so wɔn ntiaseɛ no wɔn nso timi bisa na etumi aboa na dwumadie no akɔ ano wano na etumi aboa evangelist graft adai and afei big mama gifty donko and so atena sinti brand dra me makwan na wɔmatie sinkomonum ya hwɛ sɛnea nneɔma ebesi akɔ Mary Amuako Mary Yesu mame we woman ni ana ba cham ye presby ni nyina ye somkoro na presby ni Roman ni Methodist die ba no kwasem na ofiri yene na ba ye ba cham me fret metim tabuom de na ade na mawie yi ba cha wie de me ba ya boko so nya boko sa sem me nana me ba ya ne amlante bi we Ablanta ne fe no obi enim se junior na de fe no e deeper the elek free yageman na me be wo ye no wa ma me fe ba be ma ne ma me na me ba no we na oba fie e be hwe akora no e ma de no me fe no nti e ko be 1 year no na be ma no e ba no to mpaboa bi de ble me ba so fa nhye ono ne ba no e free ho ebepem ne 13 years ni me kunu na ahwe akora ne saa na me ba no so no ote ye kontase tie no frem ka jem say junior sende 30 cedi ama pastor me na na ye friend pastor ya man to ama ne 30 cedi saa mienu ana begin so me na na no so wo no o de me phone fresh papa no ma papa so sende 50 cedi si me phone no so ma me ankasa me if you must keep your mother, I'm going to be a 13 years. 13 years. Aye. When you go to school, because when you're and I will ban away. The band or Menin, Juma. A patch of Oyediane, a tongue. No, I will know Kunu. Yeah, we are now no Kunu Shakwada. But I say, over Pano, Mimikuno. Open nana na sempa enti say no free o maame ne nchen so ye oba o ye be maame na etini from maame ne nchen na jede eni ayehwe no a abamban de onya bibi on so timi toma ne ba no emfi dumiensa 13 years ebi wo mo maame ti de na ma sebi be ma wato ne pa ayi ne nantem sade awu bade baba wiase na obeto akwa na saworam emfi dumiensa ni edi entia epacho me ba no ehu boy na one na twetwempena no sade na me ba no me man se owi afa na owi school for JHS ya no na twetwempte papa ko bufu kwa egu boy no so say ankura boy ne samunti no papa ka che boy ne say ontwe no mfi ne ba no still na akura na so odin o di boy na chi enti me ba no wi zata me ba me ne ba no so obrem me ba no obrem man no ote me ma me nchen ti ma me firi me ba ne ba me nchen Mame asema me bisa no nya no me che say be ma no wanya na oba no aye nkwada bɔ ne sem ya ba na ba wiase edi enti na be ma no won hya kwada de na asie e ba che me nim de asie enti won hwa akora no just e bisa boy be ma no ye adwuma e ba che han wo ye adwuma wo ye DJ ase ye frefre no ma no ko ye adwuma eyi ase ne ayefro ya wo bɔ nwom wo ye DJ ene se ni iska kakra won FM adwuma ni beko mutime frɛ mu ye program beko mutime frɛ mame be ma no woje nyinsɛn no e ba chan nyinsɛn ne ba ye no woje ba cho woje ba o mame na ehwɛ me ba no to mu hwɛ nyinsɛn de bo so menko no mame ba no ewo ye ya ye be firi ne tan e ba ne wona ne din wa meto ne din na se mame we firi ne tan on to ne din na se no no na di din ma akoda no na se na didi ma akora no hey tina je se be ma na nkasa wa hyeda nyinsɛ no wa hyeda mesidie ne asema me asema wo me ehunu biefunu ne so na ye hunu se de wo wonti a be ma na yesa amampa chome de minim de wo wonti a be ma na yesa
na ba de minimu ana me de maka ba na ye ne boni bia na onye ne boni bia de me ban de me ban de onne na wo ye na be ma no e fa na dan mu phone ma ye wa ni abra wi yi na bo ni edi wo ha me ban no wa dan fo bi wo omunya ne di abo nti se onye wo na wo be wo na boy no sa ne adan fo no e so nyem na me pa ni nim dama no me ba chan ene wo ba no adanfo enso nyem na me ba ni nim teche na me ba ni hunu ye no e se me ba no wo ye no busumi mienu asem yensa na ga ne so wo ye enti wa na sa boy no ma me so no pa me ba na asem pa o pa enti utimi frem ban kwa ma ne be ta ne chen no aduan ne no mu di no mu ye se te kwanse me ban se ko hu se wo sa ne ga ne sa anyem na ban se ne wontimi ne ntena bi ge na wo ne nyem wo ba na chi no wa sa ne na nyem ne to so bienu me ba chan na ne se wo pe no na ban se ne won ko fo no de wontimi ne ntena bi na me ba ne twen no enti no ya won na me de mitimu se e hye boy na boy no emfi akora no ba ne jai be ma no ne jai boy no ba chan ino bi e wo hia wo ba wo ne na nyema wo esi de wo ko fa wo no ana danfo enso ne wo emprenu me to so bienu ma me na che sa wo mpa wo ba no ani o na me ban so twen no ho e de se wo ne sa ba na wo o ba no ko nso wa fa ne si baby on ko o jam na chiri oh ene me ma ba ma me wo ba no wo nya mfie sen ba cho 32 years 32 ena kwada no bo 32 September do benya 32 years then so we wure mu ano no ena kwada no 13 to utifiri man nje se wo akwada no na wo benya mfie aduonu 20 years me boa na ko 20 years no 90 na emu ye wo abusua emu ya 13 years so be man de ba ba wiase wo so wo nhwe no esi akwada ne nana ne akwada ne maame ena hye akwada no enso afoforo ne wo hwe wo mo onde mentimi hu maame case no esi ye no ma report am adofsu me pa cho yeko hono me ne me bana akọ ho ana mo mai card bi te ave na yeso ni ba bi abo ne nam ye frɛ no so a wonfa tini hu ba bi a woni nam ne adenti amaya ntimi ko adofsu pa cho ko santra Central haya edum okay nda me yakọ ija chiri ntimi atanko bi omo frɛ be ma no ba o ma frɛ no omo ye say ye fa card no koma boy no so ye hu ba bi na wo ntimi am yanko bi nesa asam no ma hye da ni achire ese be ma no he ankasa no wo me ba na ye say wo se no o te wo wa ase boy no ho ana ofiri wa ase ai ya ho na o tie ma me so boduam na ye nkwa nwoma no so na ye ne be ma no wase no Eric Ajeman ye ne no eni nkomo hello Eric yo ye gusua ye hye say ye benya Eric ai na ye ne no akasa na say ye nwoma no ye vidie no ne o ma twetwe ne mu kakra ye gusua ya ye toto ne o ma se be ye benya Eric no na ye bisa ne nti a e wo se wo de ba wiase no wo to akra na saworam ene ade emu o ye o busua ye be hye because dofsu abasem no mu a e wo se nka wo mu etu ho na mo no mo hwenya be ma no no be hye akwada no menim ne enti a mo mantimi amfa krata na nkoma be ma no aye hu ni hu ba bi a wo ehu ba bi a wo enti enti me fa be ma wo ne wo ba nyam e wo ba mo hwehwe ne mu hu ba bi a wo enti fa hello Ericus yenya Eric na yemfidie no na twetwe ne mu nkakra ye bebo modia na enuoma deda na kwamu yetumi ene no akasa ye hunu sade enuoma etie ewo enkomo no eho hey mame onye show se wonu ba no mo hyeda nye serious be pray because ya mamo krata some fankoma be ma no mo se ma hunu ba bia wo enti no ma fa krata na nko 13 years ni ye ko ho ne de be 3 years hello Eric hello Eric
abusia yenya Eric no na yemfidie no ena etwetwe pese bisa no ne yehwese nti ena wode baba wiase mfidu miensa 30 na kwa nso ye bema wawo bema we de nka wawo dia na wo ya kwada no sade na asie akote bayere na homam ama bayere na ntimi amu akese yemfidie ne ha ye ne papa. Hello Eric. Hello. Yebe hye senia ebeye na atumi aboa maame na oba no we a wonkwa na de case ne ba ye ba cha me ba me ne nyina nete na so ye aduane tonto ga de aduane no ye ye spaghetti ne ndomi ne mo anope ye hyehyɛ so anopa ya anope wa ye a kyese wote ho a wo ton me pa cha ti na wo na de case na ba me pa cha wo papa na ye sa me mfamala mekunu okunu akra no ese okosu akra no kosu ku ayensem bebre Kenya bema na ne ehunu ne ewo mu egusu aya busua ye pusu nonum ne ahwe se betene kankan a na nke ne Eric no bema no wo mu ne sei asem ne nyina akosi ne so ya hye se ye benya no na ye betumi ene no edi nkomoti maame ye nyanya no edie ya wane voice ya ne kasaye ye nhwe na ye ne no ye ntie ne na no pe ye ne kasaye okay that's it ne so papa o ne mo pase mfin na ba kan ni pieces papa bien ho papa ka mame feelings I mean mo no me ko mo no na mpata me di be ya me ba okay ana onyo no nko na me ba no ma ni bi no me show ya na kitu akro mo so am kan ade nti na ono pe ni no ade no no de na me so na jeje mu be de me sisa before say be de me sisa na say bi ntia okay what I said na ga no atna ya no be de me fan ho na me ko ye ya ma yi dai so no de me na akwara na ye me foko won't me mean I don't ganjira ngama ka akwara na efe no wo ye fuma ba tu so okay ba ebe du be say ye so ta ti na akwara de nuru be wo nuru be 5 months frana o ko pa be ma ko frana na na wo dane aha wo dane en toka nini mu frana me ma na ma na ma na ata na ma na ka na ni ye be mo 9 years ni na ma na ka okay na ma frana o da o se akwara no se ya be ne ye no se se akwara ko ai ha na ne be upon that me ka den ze ye ni na dia ye le so ye intra sona ne se sona me se ne ba ha be je de se ge no de akwara ne na ko le ko na ha ko na ko na ha o da ko ha o na ko na ni hura akwara na mo akwara go wu na mo so ko ka te ka bu se ya o wa ku tia ha okay ya akwara ne wo de akwara ko wu fili de ka to no ni body wu akwara no na wu po so du so so ko do bia ye de akoba no eti wo na de akwara no wo ta na me me de le na wo so na ma wo no me de ni nyefu ni no akwara no le bi sa no wa ne no te ke yi ha ho e kire ho wa ko na ho ko na ko de akwara na ko na ho fi akwara no mo fara se e de so right now na nse na me se o de akwara na ba ba bi ana o no papa ti o me do ma to ni ko si ho akwara ko se she ho no ma na hu na de o mo te no fa so me bi ko mo na tiase na hu na ko me ti apan yi enti which means unhu akwara na ni ma na ni hu akwara no akwara mi hu no se what did I mention? Matiase. Men every day na me se party. Na ma ayi ga na ba ho be tun na amati bi le ta ho kra amati. Na ba be tun ya na ada ya kra ya re o he. O te ho. Na mi yi 200 ma no. Ata mo na mi bi 200 bi na ko fa kra na ko. Ni we ti bi a no de friend. So
what in some beman walker. Who come once some say was here quadan won't know. Nasa wonu ko yo eja wode ne sunsun ata akwada na chi mutu kotena ha ne ade bechi mutu kotena ha mukọ mmea akwada no mu na asa akwada no kwa ma wo no ono ye eja onfili akwala no ne presence be de wa sha akwada no okanyina wo boa okanyina wo ba ye te me kunu nu afie na yetie woni atena ne nansa ne yetu afiri me kunu nu afie akotantam ho a woni mo oba kwa mga so de mpabo bi bre ne ba no ani oye hu ni bi de bi en kwa me ne kasa ka jense womra na me mfɛ me kunu ne me kunu kasa so na asama me kunu be ka che no hu ne bosom bia de obenya na de abia kwa ya ne meba echina meba onu ana me pa akora no ye bebi eti no ho na yeti wo mepe no ma me de asama wo kesa wo so wo boa be me me bisa wo se wo te hin wonim baby abema no kratie ti besida kwada no woja mama kwada no kwa kodidi eye akwama ne ade wo papa no wonim baby akwada no papa wote ongudi akwama wo papa no me chese sebi obi na de akwada no baby ase nya nko wo ba no owoja me bisa wo so wonim baby abema no wote ti na chese akwada no wonko bema no wokora na bi de bema ko hu se do akwada siti na wonim no be de wo sha akwada no bema no wonim baby ayeti o onim ho ba no woma onim ho onim ba bi etie so woma safo mama mo akwa bawie tell our baby son a question na ye mintin se men kom to so me no be ma na wose ma ne ba ai Obaa Adwoa me das mame e pa cho oba no ne abrante no we ye no owe e pa cho me ne no ho o ye den pa cho o ye aduane ton ene na je se asem na wo de ba ha no ono na nkasa na ehia no e pa cho ehia ne pa na obapa na rush me asa me fa asem ne mra na hwa akra no abedum pempen so se na be ma no so me se no kwandu a obebo abrantie nyina no se me ka se enye kwandu e no kra ba die di because nya wo no na we do ne we ya na nkasa te ase onwi onye na dwuma hia no e che ne ba no so be pa kwala na chiri ni bob ne bobre na se oya aduane aton nti wa mana wo na oba onso se papa ndi o kan nyina wo boa ene me so me ka se wo so de o kan nyina boa se me minim ko za kwa me nchen na te me ba no me nchen ya no de wo ba no na e ka sai onso de wo ba no we wono ka se obeba mu ye ka se wo mre mu kwan de obeba Abaa Adwoa mpanifu etie na de atwa to okura me bisa no o se akola no wo ye na che se akola no o ye onyem ye no 18 years kwasam 18 years me boa oba no onyem ye na 18 years no ko 9 okay be pa cho de ne ma ware pa jam fa ne ma ware fa na ma ware ana okokodi apupa gro na BBC ye de eba mu ana wo se wo no o mo ahwe na ma na wo edi na wa meto no ana onu kunu na mo ahwe na enti abrante no hwe no hwe no o se wabo kwa du na akire o ma ne 30 cities o ma ne 10 city ana o ma 2 city wabo sa kwa du ni nyina nti o ba che abrante no onya hwe ba me chire me kan me se me ba no tama me ba no oni me nchen me ba na me no wono no oni me nchen ba kwa ndie ne nete na me ba no boy no frame me ba no esende 30 city man ka je so send 30 city tini nyamba nso frame ka kire me so send 30 city mienu ankasa kwa du we kwa de ni kwa se piem wa ye bi ente bia se ne ye pen bobre ne ye hwe di bi mu de a wo se mo hwe no mame na ba bia duru no eden na ko bo kwa du 30 city 20 na ka se asa de open man so ana me boy e pa cho de bi me de na me pen se yo so for ye da se big mama me mo kwa bawie mama obey de na pese obisa no be ma ne na me ya yanka de bisa be mama okay we say me se na all ka se as a girl na ye de bibi ntino won hwa akola enye no ne de hweba so why you wife say obehwe wo ba enye de oba de aye wo akola no na de na ba wiase enti so obehwe no a enye maame ne bibi o de be ye wo de enti a maame ono na aba ne se because onni ne kunu na ehwe akola enti wadru ba bi a ho kira ba wo se wo hia akola ne papa no no so behwe ne bie efi se ono no o se ne ba no eye adwuma e wo musa ena akola no so te wono ne okunu nchen
It is a problem bi aba e wo mu se ne ba no ba bi eye na so no so to anamo a eye if so na ehwe no yo abusua big mama nso akasa mame me bisa question etwa to wo te se be ma no ye born ne no wo kan se abra wo ba no wo akwada no busumi num eno wo san kwotena be ma foforo so eye no kora na sanya no ba cha wo boa e ba no wo nyina mene no papa na etifi ne ye ba akola no ti enye no kora sa de be ma ne ka no oboa ne no kora jo unhwe ene ya homa no emoa ye ne nka wo se nya be ma na homa no so sansa se de big mama kan ye di twa to no unya ready so be hye ban fa ba ma wiase eye wasade wo ba tan no wo ba de kan ho nya be ma no ho tieni ameka ni ye pa wo ba no de be ba wiase no wone be ma no ye wo masade so mo hye ba no o mo ka bom so mo jai so mo da wo ena mo to akwa na sawuram ti ebe hia be ma no ne di kan wo ba no so ebe hia no ti mi ye pa ensa ma wa bra akwa na nkan wo ba no you afedi hia be ma no hello Eric. Hello Eric. Hello Eric. Hello. Hello Eric. What's the minka? Hello. Eric, what's the minka? Hello. Hello Eric. Hello. What's the minka? Hello. Eric Ajemanti and Kati. Mr. Fori, whether Wadama Obeshe na he looks responsive. Said ye tea audio no, ye bet to me and Yanaha, Nanka, ye no atrasi. So, Mamma now do Babano Akamu. One woman in a year almost said ye. One another Sabre Kuranka was where do Ben Kubin Wada. Oma kodi wo magoro na wo na wo bebre hu enti ye ne be ma ne bekasa na waba wati ye na wo bekasa ye hu da be ma ne beba na wo do ba na ka ho aba wati na ya tena sem so ntia busua sei na ye be ye case na me ka kire mo se ye won komo miensa ya ye bedie me bo modern se be yi nyina afiri wo na ye tumi akoye nim e wo ho na ma me kai mo se le wo t-shirt give away ye na Facebook team me t-shirt me sa and the t-shirt na fair a bra t-shirt you know a Facebook team and also and match t-shirt no a day ama one you know the questions be questionnaire ever to Facebook a team and also someone what to be cha any and mama so show any aha. So if you comment, share, or comment now, share. Why be who say what you may say, Nino, we give you this t-shirt. Oba free giveaway. Na ye de amount any sawa no. Eti ayasa, etirensuni, etirensuni. Hashtag Nhyira Obaa enti comment ewo Nhyira Facebook page no so na wa share feed na link no wo share the call wani musa aha Nhyira TV ewo YouTube no so nti YouTube fo nyina ye che ye che bebre as much as we can. Oh no, na etumi aboa enti no monyere mo ho na t-shirt no bibi saka ho nye t-shirt no nko yesanya Eric na oh Eric. Hello Eric. Hello Eric. Hello. Eric me pa chat me nka wadaro maya na wa ma ne so e de amaye yen hwade ye mami a wo ba ha yi meri amwako woni mu no wadaro ma na ya wase ne bane wa bewo no kure wo mu ne sai no kure mene ne ba sana na aja amante ne maba ya guru yana akwara na son yin sai anokura no na ento kwanto ko di papa no da ko to de ye antana akwara na masere ne wani ba ne ma me da ta na ma me ma me ji yin sai no ma e akwara na ba tu me o akwara da ni yambu ani ya ko da ma me na to no ma kama wo kano akama wo kana won kapta din akwara no
Crack it one when I can't go. Oh, a son, you must come the ball in the face. Only the band down on. Naming ya for anybody be out. Nigga Nakata said, Aprano, the name is Babia. Oh, mammy, Aprano. The mamma wore monk at all. In 2 months, you didn't now open in and a bapping. Maybe Janice. A problem, I mean, no. Maybe, sir, I'll say, no, I know my man. Oh, Eric. And someone who came there, I say, a before be shown to your friend. Why, my man, come out to our and Nhyira baby and Santa. Mamma, come out to our and be so soon in baby, I'm with you. What's on a mark of her? And I want to go. Baby, I'm not one or more, one. Mamma, I want to go. Near to motor a couple. Oh, man, come for 2 more fear, or want to fear her. Or want to make some specific place. That Metsiha, Aprano, or Kotua. Meaning, daughter here. I know there's some of Quran, actually, and 10 more or then a friend, Mamma, and they start as was almost 2 to 3 times. A man. Actually, I done the customers and this cover, my young, now do not be. Now, Fran or Mamma, for I am voice note at Bremen, every Jimmy matter. Remember back to one, maybe no. Why are voice note at Jimmy matter more? What the? Or Sunday message? Say, Eric, me bacho, what's the Mamma will back? Obama, what will I cannot send me a voice note? I would anybody do what time? Every Jimmy matter. And Sana Padana Kaya, yet to say any dear time. I don't know, I'm more maybe I know access. Well, my men of my respected of a man, or any mammy, means for sending any dinner a UDR. Yet, the other say, one more money who are for Anno. In here, our friend will be able to provide the amount. I know more. Quite big now, person for so no one quadano. One more money with the after yet. Aprano only baby am say mama na ka fa kan so only baby am say denti am so me bi sa wo ne say unso ni baby am mami ene wo ba no wo ana wo ni mo ma ko me ka kira o say baby am ni mu anu o tie ana me ko ho no then o de ni so mo tie ehin na wo ni so mo tie mama kira o bi so so mo ga ba ha kura na nsen ano then o de akura ni ha say na mo kura say o ni free kuma ti akwa and at the moment, I was not such a small baby. All for another no phone, and you're doing. Ah, what do you do on the phone? No, friend of Unyano. What's say, baby? I know you so I would see no. I want to work him, and I know what any fun. Baby, I'll win SPC in a whole amount of you, or more than another win, then. What they say? Between me and what they say, I am Madoma. I tabu Mutairo. Eric is so much, Mammy, Mammy. What is some of what he walk? Ah, what's the Madoma and Namotier? And I know him, and say nothing in it. But you will tell boom why and Timadoma. If you're near to where tell boom, one year, it's not a Madoma table, the quine now. If I try, I quine now, minimum, if I try. What better met him charm my home? It's making time with a woman who holds the honor. Our son said you was up with Simmer the Macquan and Commas. Master, as you were a quiet woman, you crow back on the home. When me a number in now. And it's a Madumania. Tab room quine now, so about not then a mutu, not bear my man can't say, I had a cotton. A man pacho, maybe a tear now, but no bahon. Book our friend Bambana Kajimaka can be beside and tell me why your number now and think, oh, bow, the flaying. If a baby show, nay, I have a walk fee. The one to make against a woman, Nanka, 1 minute or no papa and cassa. Then the papa back catcher and no. Nanka were tea, maybe Pesanka. Busumi be the same or their money back. Make one canning in Achelano. As we make out and a member, a china member. Eric. Mommy. I come here, yes, sir. It can be
ɛwɔ wo ne maame ne ne ba ne ntɛm ɛna yaw bi so wɔ mu bɛrima nso yaw ba ne mu a na ne ba hyɛ ayɛ dene especially sɛ wɔbaa no wɔne wo ni hɔ bie mu a wohyɛ nya abotrɛ wobɛka sɛ nyɛ wo den ɛno deɛ yɛka na woka ka na woka yɛ nyinaa anim sɛ baabi a moto mo pa kɔ no ɛwɔ na madwen ɛwɔ ɛne makoma wɔ nyabotere paa mesrɛ wo ayɛ Nhyira FM ɛnɛ ɛyɛ nkuada ɛtena yawoɔ ɛne na bɛtie fie dabɛ na abɛtumi aba ha yɛpɛ sɛ ɛne wo tena se na yɛsiesie asɛm no na de asomdwe ba wate yɛyɛ adwuma ɛwɔ baabi mini tomato sesi a enti let's say in your time let me prepare conclude everything omo mami hunu me hunu me ba so ni men prepare me no sani wo kan na so ba se kan phone so etu omo ma hunu wo ba no wo mo se wo mo tu wo mo number e se wo na ba frɛ wo mo ana wo mo na mfrɛ sai na wo pɛ no o ma me no ga no vaida no frɛ no phone a e to da anya adwuma wo bet my friend no o se me so asayo ayeto so me so sometimes na ma no abupo bi a o de ba no funtumen pata na papo afade ma no me oba me na wo na mpata na na kaka o me ba ho because ba na ha na ma no akọtara sorry o hwɛ waka sɛm bi emu odu paa wo se wo ba wo ne na wo no wo na apasa wo ne kasa bo wo ba ho tinka maami kura de nka mpeso bebe mebo a sa adwa mami misa na bisa bena sa mama maami na wo mpesa wo ne be kasa wo ba no maami no so na atwa wo ba no de ne kuro enti sɛ wo ka ne sa nso a me so me ne wo nya adwen enti sɛ ba na ne wo ye no na adwuma nyɛ a obetimi atwa wo ba no ɛna wo so nya wadwen sɛ ha ne sɛmu kura ka wo so ahwɛ wo ba na hwɛ da sɛ wo ka sɛ me frɛ no na ne phone nya adwuma no ɛno de nya news sɛ wani abere sɛ wo ba hwɛ wo ba de a what you say enti ni maame no a wo so mpɛ wo ne de bɛka sa wo ba no ye hwɛ ni nsisi na nsatin wie ansa na tie wo mpɛ wo ne de bɛka sa wo ho a ye hu big mama ka sɛ wie de o ka no so no no kwasɛm ɛtɔ asomu wono yɛ baatan eti no Eric Marenti o de na wo ka fa asɛm no ne enye te bia me ne maame no wo ntokwa wo sometimes maame no of me a de wo ne say iteru ga wa komponto me bia e me pese Eric akora no ohia we aya abotre so that ya say banufo mu ne say umu na je de ma na o treje so e de ma but me papa mo no say nka bia wo ba re nya abotre e wa se nifu na ni fa na kata na se nje wo to wo fon to a me wa na ko la me nfi so okay wada wuru mo na te say what said that e na won show ba no e be o mo ni ye nti asoma me ka bebrebe ne say men said that me nja me bawo da be na o ma ba mo ho na o ma ba bi se ska me ma ni me ma o ma na hon kan tinu mo kana mtama ma men pom en kan do ta akora ne ze libi na be ma bi ma no aka sa atama tere o mu timi ka kama ka bida ba mi dia se mo ma ni hunu ma ba simple thing dia akora ne hia no enyo me na be tere me se hwe oba ansa na ma hwe me ba sani awufa no yenya wa ha wada woroma isa next week kura na obenya da na wa ba brane ne won tena se na oba ni ne de wona na woni nie wono so baba na won so woni na ye nhye ne siesie asam no wate e ka me esa ya obi wom e gina fon so esiesie komo wo ya emwa eti peda na wache ye besimu yi next week na peda na bra Nhyira FM ye wotake ya kwanwa wo baba sima ba yi ka baba ya diafa ne esiesie wie na wokọ wate na ye hwa se de nyoma besi akọ wada woroma ye pese ye bo na so nya wasomdwe wate me me sa on ka me ba ma no me ka tro ya me kan say sani awu ka say wo so ba ma but 13 years nya kwada no so no enya no asem me say me pasa me na wo ka me say next week kada wo betu bi aba ne no ntena case no so wate me nya ho next week no
na benya wo wada woroma me nyanya because aduma na na ye no me kitaduma ma me ye den ka me ye aduma na na be Western region am na ba no yeah me ni kuma si si a Western de ne wo kwa wampa enti unka wo hwe yenso nke pese bam ne eba beboa ti nka obetimi amaye hunu ahya ye bose o ebi adase metumi abedru kuma se me ba Nhyira efe me so no bo me ba ne ye siesie asem na ka me so be ye me de Omi odia me nya time ta we buku ta na number no amedi na iti ne ma bin tini nyina mpempen ya ntrete bi adate ya na adate an ha no ma feel mo eti ne nyama ye hwe wonim de be wo nyama ye de free sabre ye kono wadawro ma sai na obetumi de ama wasi ene ne bay na nka omode asoso akwada ne mu sesei on kan tell ma me no ga na nkata na on fa pon frame opa pon frame a every weekend bi a me anya sanity we mama igwo no wo sra ya na ensem bebre enti wo hwe yan kan sra wo ba na wo na wo ne fe wono afa fon on fan frɛ ebo a on frame a me a me send sama no no tan sikama na mebo a say big mama sa no woka your friend is Eric no kreni Eric asama nya din bebre because say the west akasa no kreni mani age enti say dia ono feel say oba na one na wo ye no e na opese wo discount enti ga no anti wo fi akacha na on frɛ the dia na ka wo no kitu be wo bia na waso ene ne ntuma nso kacha oba say Eric so on frɛ no na bibia anya pro Eric into omo be frɛ wate ba yo Emma, because at when my boobe, Yanima doso, na enya fe, wate, na would think it was a Yanima and Munyamajamina, wate. Mommy, me no money at him below. That mamma or a mamma. What I said. So what your memoir can see what now my bedroom for Adum TV it's live and airborne and you will bread you media yeah said you bribia you did you man bremo plano no me no pepe na Adum TV a suma pete e wi asia fananyina enem koma yatena so e ya me maame baako ya wo fretimetim tabuom e na wode na sem wode aba wo se ne baba ya be ma bia be fa no ne nanyem awo ba emfi du mi ensa 13 years and ye be man shakwada no ne ba no so wo ye adwuma asa wa ye bise kakra to wo no na nan e na shakwada na emfi du mi ensa ni e ne afre be man agina so ye bisa ne ntia won shakwada na ya hye ne asiesie na watumi aba be hye ne ba no. Hello Eric. Hello mommy. Ya kan no ye pese be twa kwache bebre enumre yi eye oba no oba fra wate man oba no de say vida be fra wate na o fra so ana wa ye nioma na nimunyama bam because wo be ma sabe nkasa be ka one no kwa na nam 13 years de wanyini bebre wate mate say Eric inti yen sa na mame mo fra no so de besimu bia no mo ma ya sonte wate yen sa na entumi mu a live on Adum TV ye new t-shirt on Obaa ya launch enie na t-shirt we ye say ye chama nipa as many as we can. Eti wo hwe wo ye Obaa fan na wo ju wudi sa wo ye Obaa fan na get this t-shirt. Social media fans who follow ye Facebook so TikTok who follow ye who show ye videos or YouTube get this t-shirt free and ye de che wo and a training Nhyira Obaa hashtag Nhyira Obaa ni nyina ne se de ebe mo konsaka t-shirt and say wo ba so a na wo share feed no na wa comment wa like it wa share wa hashtag it Nhyira Obaa dia maye ye ya be hunu sa semesi wo ye adwuma eno ase be contact e be ba wo inbox mu ne ama message say come and get your t-shirt enti eno an nya adwuma tin bia just share like and comment on eye Obaa your program no esa na etie enti na chese eno so eno no ti ma me de wo besi wate se ne maka ne ye sa maye na mo maye ntemu nka wate. Come eto so mienu tem so
Elizabeth Jenfua atonso S-line na nano ode ne case e ba ye mon kai mami wode na semba ye wo se bema wone ne tie wa wonum e no kofa bema no e no ne bema no so womienu aka ho bema ne de masam ekunu eti waja bema no but om ko pie dan bi so ne nya omodia aso obi dan to do pra dan na ba ye omodia anesa woja no bema na ko fo ba foforo le so wone be oba ne na echele e feel what dining to want to know what say Elizabeth Jenfua mama me mo akwa babiem na no ye be share dino me bo ai o Israel obra se ne yedi adwuma no ye se ayeyo na no Mr. Fori e kwa tonso S-line akwa share dino twitwa se de dino etie enti ye beko na ya kwa share dino se ne tie no bia nso ajaje bi mama ye se wo pa ne sei Ifeme ha wunyina ne se enne na me ka asem mu nukrenjo na ano na branda na me di kan ba me di ka no office wo na me nim se na papa ne seti enti na ma amfa ho na ma asem no nyina ne se dan no me ma mote asesa nya me de anya papa ne de papa ne se de dan ne be hye ne fa fa eno de ayi kura ansa na akire no o mu be ye dan no a o mu be bu dan no o mu ne no kura wo mu nyina ne se ta mo be bu dan no me ye ekwan na papa no kwa adwuma enti me ye ma dwe se awie bia me kɔ hɔ se ne ben ke so on bebu no kra na papa ni no make me yi ne niema e de akome hɔ no te awie bia na me ko enti da koro e no mo ba na me wɔ hɔ te cha ne ni no ehwa me sa no bu ka kire ga na ni ni se o mo sa me sa ha me te me ye den ana me sa ha na me te no se da bi me te ha de na me de na wo ye ana me se me te ha na me China fo mo ye kwa na bisa wa sa ma ga na ni ni bu sa me o de brofo ka kire na no so wa jo ana me so me ka kire se aha na me te aha na me didi aha na me da to je ohwe mani musa no ahwe nkora no je mani musa no ahwe nkora yo abusia mame ye de dan no ekwan na no mo ye China fo no ye de kwan na no ye be cha ni nyina ye ko Bradom TV so live na bra be hye esubon ka bi e da ho yesu anase gata o ma ye bridge kes kire ye mu baby video no dano baby video no dano e bere tuo pa o mame ti ha na mo dan na wo pacho aha se no baby enwura ayi wo na ye wo bi so dia na o mu bu no mo bu no wie na ko mo ba ye de ne so no amba to se me ne nkura no wo ho na o man mu no o man mu no eti wo mo ye kwa no mo bu da ye wo nyina be pacho ani but on ba to se wo ne wo ma wo dan mu no wo ma mu ho pacho de oh abusia bra na be hye bio emura kwa ya bretuo mu ba me dan ne si wo no ese ne dan kase pa ei anya dan ke to sa o adan kure wo mu so doso abusia bra be hye bi mami this is the third time ya case we ya tena so woni be ma no kopie dan enti wo sha ba bia dan ne wo no enti na efie wurafo no wo ma jai dan no because e wo kwa ya bretuo achi ahonya kwa no ma mi wure ye wo ye dia na dan no ba ko ho ayi na ne hye fenso e na o mu bu eno ka fe na o mu ba ye de ne ma me mo dan na chi e mura pa wo ho ene esuo kese da ho aye no kore tu ka cha me se ni kwa ye mu a okay ma me ha so ye gene aha no ho ne ye ho ahonu na me ka se me ba honu mu no a na pokuya no efiri wo ba ne niam abobo no abusua edan ya mami wo ko hu no eni e wo de be hwa bi mame na dan gate na no aha honu nye ehonu ye ho rekire nabu enti wo ni kire nabu mame wo lu ni obi antena obi anya hwe mame janfu a ne ye hwe eye ho be pa twan awurade ehonu sofo hwe ho no ho na da so no na ho be nie awurade nyame wo no wo mu tibeje wo wo oh debi mfa ho nko ka ho no na cheze ho no awada ni nwura na nwura twadan ni mu nyina ahia nka twan na ye no kore ba na wo ni nyina ye bubu nti aka ye de ne hye ho abusia wo de be hye bi wo ba insha Facebook live na dan na da so. This is the third time my mommy wo the case we yaba tie ne ye hye mame ya ka wasem na ma ya be hye dan no ade ne se wo pe wo mu ade me pe wo mu se nne ena me pesa papa no
empra na te ase say wono ase me dan me dam na wo pant we yi me mpese wo te ase say dan no en na me ne me maso nti en na dan ni so ento ntimi se dan na me ne manu gumo mu yi ne manu free mu no me jema de en na dan na me manu so eto so me nto papa no aho eye dan no me je dan na mankwara okay ne ma me je so de ba ko so ama han na oni atana da so tifie ho no mo da so tifie ya fa so wo di o chese wo je ba ma na fa je ba ma ne de me pa ba ma ne de nye me kunu no ehwa die ma me ba ma wona na wo mienu wona na chia kwa pie dan so me pa cho me enti ebe he enti me ja ho ko ba bia me ye adwuma no me pese o motena se enso ne me ko aye ma me a edan na ha ye hene aye ho a baby o twa ba na horo ho no na dan we de edan inside wo na bomba ko aye say boys quarters me ba aye say school dan ya wo de Facebook live mo ho mo me hwe dan ni bio na ye nyina let's judge by our own ehwani ye chiri yo animu no yo yate eti wo say be ma wona na breko pie so e na nya wo ne wo manti akadan ne ka firi mu nsa ampa twani ye bugu yi ti wo je o cha fe wo mu ti say na wo pa wo dan ne mu me hia dan na me demu no enna anwa taa ne wo ma te say ne wo tu ata no yo so no ko ya me ne ma gudam ho a me ni ho ka say dan no wo pen to je dan me so me jema de ya pay so fo bre mo e papa me ka ya Nhyira Obaa Adwoa maame na asem no ene na manya ne puma sibre na maame no hu na asem present asem ni nyina ni ene na wate ase mate ase wo hwe asem na chese ho no nka ye bu dan nagu ama ya tua fieru aneka abanya tuaka waje ni sika kɔ na brochiri nti fieru anu ho onim se dan ya den ya bu agu ana maame we ni kunu tim ana dan no omu hu omu mobo no mu amu nti sese ya ka dan na eya maame we ni kunu ne dia eye one ne mantim ya mu dan exactly basa se ne mantia na se yi be ma na firi bo no mmie nyina na omie nsa nyina omu nyina na ya busia ana no mo te ho ana chana ni hu mobo se nipa dem nti mimmu no ana waja ho akọ ana maame we no ne papa ne ntem ayede ate ana ne ntem te ya na maame na papa na kofo Obaa foforo wakofo Obaa foforo nso a wasa age ne dan odam ayede afri ne nsam asa age ne made na je sa kwese wo pese oye yi ni frim na edan me fansa adan na yenya no ese na je sa me de me yede me frim ana sa pa me no me yete asese edan no ayaye mienu dia sese ni atu hei eya dia enti se ye mienu ebabo ya dia enya banko budan atawo nim dan no kura na wo ya ebi nim kwan ya bibi fa so be di hunsa na so ba tire no wo se wo no na mo enyo na sese mami we go ba yo ka se eda ni se na tie yo nti sese ni akadia o da na so oje no die so di mu pa na case we ye be kan ya kan yie mame ye hye dan no ye de baabia ye se be ye de ntoma echa empoma na no ho ne hene ho ne be bi oyi nkura ne kogu ye no mosquito net no de boy tinto bia na mo hu ne dan ne mu pre nti ama nkura no kura ye ketewa no kaka ontimi ne na ne ma be ne gu hoyi me ne me bagay no panyine no ene ma ondi we ni bo ti mu ni wardrobe kura mo de ne ma gu mu ade a wa ne ma no gu mu na me no ho ne nteno eno mu yi ne ma no kotugu ho egu from sa because when say so ta e be twa fa ne ma ni nyina so so ne ma ni nyina fo anopepra won be hwe wie ye na mbusan se mitimi de minsa ka no se te anopel me yi white ne wo mu na koto palazzo ebu fi awu de bra ne be sabi bra pa ne be sabi o bra ne be sabi na emu oya batai ene ne bikunu abra ti ahasua kopie dai so wenke ye nyame ama nyame na de acha wo mo maame unhye dai de nke fatawo na so se wo mistake binti be ma ne ye na wuja koye no ena ama ta ne person be take advantage batai ne kai hunu wonim kwa ofa so a edai no ebedi wo ne be ma ne nsa de wo sa ta ne hunu no se wa hunu a maje ni wo nanam ni America na bia no tai kwanche tie Nhyira FM mame jamfu a
ye ne be ma na kasa no pe kwa bana pon ene na kasa si abesha dan na wie wo so wo je chefa wo kan ho asem sei wo se enye dan ne chefa na wo pe na pa na wo pe ne biem e no kore wo pe ne biem am ye hu no wa se me pe no ai mama asema be ma ne kan no wo kasa papa wo na no nso mo betena ha kan ye na nka na me hia ne ha fa fe pa na kama nya mra kam be busa no questions nya botre ana na wa ama so papa ne ka tell me say me pe ne biem no wonye no kwafo Dia na kyerɛ sɛ me pɛ ne bi. Pɛ ne bi. Ɛsɛ wo ne bɛrima hɔ. Me ne bɛrima ni hɔ. What the fee say? Menya 52. 52 years. Wo ne bɛrima ni hɔ. Me pa kyerɛ da bi. Ɛyɛ wo manso. Sa. But bɛrima kwa bena pɔn. Wonya na wo mpɛ no. Me mpɛ ne ne kyina. Ei. Mame, bɔne bɛn ko na bɛrima no wɔde ayɛ wo a enti wo mpɛ ne bi na nka yɛnhyɛ na yɛnka momom na taa no wɔnkɔ. Me pa kyerɛ ne sɛ. Mame. Sese. Yɛmfa wale asɛm no nto nkyɛn. Na yɛnyɛ deɛ ne kra bɛba no ho. Ɛnyɛ mmra sɛ me ne wapere anya adeɛ na wokɔfa ɔba foforɔ. Ade na yɛhwɛ kuru ne anim ne atene mo. Kwasa mama. Yɛhwɛ kuru ne anim ne atene mo. Enti wɔ sɛ ataa ne fi dɛm hɔ. Na adeɛ no yɛkyɛ. Na sɛ sisa nyaako bɛnya ne deɛ. Na wo so bɛnya wo deɛ a ɛne ɛhɔ deɛ ne no ano. Kwasam. Tia wɔ sɛ ataa de firi dɛm hɔ na maame wɔnya ne dan. Maame ataa no wo ne nakasa. Me pa kyerɛ da bi. Wo bɛnya ataa namba ma yɛ. Ne ne namba. Ɛwɔ sɛ yɛnya ataa ne ne kasa. Ne namba. Sɛdeɛ mama wo ka no ɛtɔ sɔfo mɛba wo so ɛtɔ so mu paa firi sɛdeɛ nka nipa deɛ wo gyen paa wohwɛ kwanya obi fa so a bibi bɛdi ne nsa wonim wɔ maakye wowɔ bam akyire wowo baayɛ no wo so yɛ mfama wo tie o dabi wo so yɛ mfama wo sister Yakob baayɛ no Jemfu a odi kama ne kuku di kan ti wa hunu na samaka kokko no ne asɛm no enti o sha se se wo ka sa sofo ba mu yi ɛna me hu sa sam ne puma si bredi no kwa sɛ mama enti na me fa wo sika nya nanka so ko wo mre sofo bram Obaa Adwoa nya ata na asɛmu ata ne yenim no ɛyɛ ne kunu ne opon no ata ne de opon na de ne bae enti ata no yenim no yenim obi a ajapon wei Edana na mami ni timu na utu no na wakofa umpana betum no yi umpana na niama na yade efrim because edana nya won kwa modea enti se mu mienu na sa de ne ya modea mo sa wo ma enti mu mienu kwa ya ka se ye cha ye nche mama mi bi ma papa bi mu mienu mo ntu kwala ne de no kwa o na no papa ne ba asofo na mu nyina mo ha ye ne ne kasae na so no de ata ne ba me wo ye gya no enti ata ne on tu ne ntu ne tsena na motie o eno ne ye bra na ye nya hunu asem ne mu enti se ye hu asem ne mu anopai mi so for frɛ bɛrima no ɛna osi abɛhyɛ dan na wie ye hia ɔso wɔ ma o badi obeba yo eti ejapon we wadawro ma se maame na me ye hunu Jemfu a wona na abrɛ ɛnam ne so obi wa favor bi e wona so timi gi ade ne obi a na wa fa ade no enti maame wo bi na wona so e na gi dan na si ho to timi ko fa oba foforo so wono na emedi ne bra so mfa so even though wona wajai ba bi ade ne da no ya mfa to afirito enti Japon ya to nkra kese pa wa fidie so Adom TV so ne ewi ata no woni wo kwanya se wo bedi maame so breda egeye Nhyira FM. Mame, eti ya unje asemo ye besa ya besha dan na wie tinya abote ne nya Japan wate yenya Japan na yenya no se wonte kasa ye be pa ata ne namba nya kasam papa e de ato ata ne tirim obi rehu mo bi nkeka wate de ameka na se abusia ye dam ase ye de ma me yenya bema no ti sa ne be ye no oso wo mba e wase yenya no ne yenya ata no ye na wabehye mu na wono ofese wono wate ase ye wuru no soro no eti sa na etie ye da se wate eti ne ye behye ne yenya no na etumi aboa abusia ma me nyimi last case me fa enfri wotew me ma me ba ko abedin sensemme ewo ofia ha sabia yugwefo ma me fo mu ni agoro yugwefo ma aku eche Davi wa ha Davi na wo ye ya kwa ba ebe fidie so free voter ehefa if voter ehefa I ewo
aflawo aflawo krom oh na chese uya yigwani ankasa awurade mama e de na ade na mawie yi wie die na boko ni se me baba ya akwala no temi nche oba ba mfie mienu ni ene ja menini titi wo na enje boni bia na akwala ni papa ndi ni maame no no okọ school no si ami sakwala no beto so de mimi timi kwaya no de ni maame ana osinim so won ko school si da won ko school ni bio won betena mi nche ya ka mi ni ahwe adwuma na bi si you timi ne ba menini titi wo susu na akwala no na de be baba na mani njihu na me friend papa bona mani ana osi o obeja mi nkokunsa obeja msi you nti yetu abanu da yetu abama jamanu ade chi kwesira na ne yetu abama jamama na nse ya oh okay Sunday na ne me ko anwaga anaju mi ba na muka chem ah omu hu me fa na me say abon na okoi anaju be na ya hwehwe nsa ye hu no ana ja yetita yeti mazmasia me da ade chi e bofo an me swade ye ana mini na ma bontini mo saa ne saa ba fi mi ahono nti ebo 5 kon ana nkola ni chem se me fa ai wo fi me fa wo fi yesi o na akwakyire hon ana mi fi ha me fa wo fi osman kwa bebia na mi say wo bia yi na dadam na nkwa bebia na yehwe ya ka o ti won kwa bem say ana wo hye shui na o she nikai o she shu nika ma me oba no wanya mfie sen o ye 16 e se wo yira ye di sen yira am se busum ye sam ne be wo oba no yira odi kan ye sa de no o bae no ana me friend papa bae ana me ka je se di akola ni ye di ti o be fa na ko oba no se o tia no so onko ti wa tia no see you. I read the danche. And if you did, the papa by Bacobe Busumi as a moi, and I call a no past Sunday. A quas on the boss on quas on. Mimi quas on the by. No, you, Mamma, cry no mamma away. The mammy or a mammy papa. My friend Papa, so Bodium, Abusian Bradum TV live on Nhyira 104.5 Facebook page, you know, and a Nhyira TV, and YouTube, yeah, the MFA, Aquabayana, Wayerano, yeah, the not to so, Mamma, one that's one. When I know, the swimming and semi, winning baby, I was set. Oh, did I come up? No for church. 16 years wayera ma no ye sure sa kwada nti wayera pa ewura mpa ato opie kwa wa medi ma ko no de obai da we ya wo san pie kwa de wa before so ba yera no hu so ba no wasoro so asoro bi okoda bonta de eche wa ba de wo ba fie na we de okọ de wa medi unye sure say wo hye ba ma bi dem ebie fridge yi nso ma no so wo hye ba ma ni dem ma wo pe no a nyame won fa ne mbra na enchen be bia ni papa wo ni papa kura se oni be ma me hu no oni be ma ne mbra nti pa cho na mi se be ma so oni cha oni ni pie don ko ni wla yo davi ene pa cho no wo se oni mi se ne bei sebi wo amango abere waso se yete ti wo hye be ma ho enti se wo hye be ma wa mpa ye mo mpa se ye be ma wo de ankanya boni na no bi yira wo be hwe ne ekukunu no eno ne ya ne ehu be san ko se be ma ko so ye wo bia ba ya so no wa yira be di wo na wo sori a akatima kapen na wo ko ba na akwara ne da ho no ye sra wo ja kwada no na busuafo pe no na kwada no bibi to na wo bedam ya na mema bi nsurade o de bia sofo ka sofo Obaa Adwoa on se de bia maya ne ba wo mema ne ba ka cho mo se to bia ba ya te usui ade ti na wo ade na abeye de bia sofo ka sem wei ese maami ne na na e wa yere ade ise wa yusuma ade achi manem ko o san de to ade suntu ahoka na ho ba asem a wo de be fine sofo what you swear we manem ko ne baby mame unim baby unim obey ne namfofo bidam onu kwa won tan davi me su emo ye o
na then na 3 months ni afa na matena o me case no e ba me ahwehwe akwada no say ba ya na ekoye case no ko be 2 days no ama na ekoye case no a na chain na ja me ya mi say professor bi mfanko edu na me ko edu mo de ne tu so ba ko 3 months ni na mahwehwe emefa mo emefa emefa mea Mami ne na Nhyira o 16-year-old girl. Bradon TV live. Bra be sha kwada no one oda so kama. Abaya kama. Oda so yo. Won kwada 3 good months ni. But se ne ba no so wasoro kakra. Mami oba no open na for so be so bi sa mema sam de open. No open mema sam. Ya ma cheche wo ne mema so da. Eti wo so se o be ma nchen. Me ko be bi ba na yesu akwaji boy bi no phone no touch no chuchu so ana bisa boy no ma ejuma boy no adwam kra na che na sasan we kra beto so mitimu so sa boy na be fa no so wa boy no makọ no wa ko bisa me bi a phone bla ni ti ma me tena se ma me watena me mencha wontoma ai tena se me mencha wontoma wate ai mame wada wuruma so bodua mu ema me na usui akaya kuma wate mame ncha wontoma wate mecha wontoma na mame ni kan fama mame a wo ene na eye nhwani mame Auntie Mary Yesu mame Nhyira FMC e ma wontoma wate je na kokofura wenye rubber de ni bia ntoma papa GTP na de acha wo saa no de na woka yo share name yo David Bayira but David mama mount me na cheche wure oba na ebehu no wate wanya ade aba ha ye de ato ado oh amen de o ye bada ye nyina ye dos nyame kwa eti David sing nyame Nhyira ye nyina ye manager nso so woni na free kro ba ko so Mr Agla friketa enti no ono si yemfa maw wate nyame Nhyira no yo Sagla nyame Nhyira na emefa na ayira emefa mea emefa mea na kire sei emujo emu ni we de ni munyo wase mea na kire sei emujo ba emefa we de emu oden ai sei Nhyira FM emu oden ye be hu emefa amadavi davi be hu na ma wate ma temu ye mami tenase ansa tenase yenyi de bo ho no ayo anti tenase ansa be hu na ma wate enya de na to so nti wanwu emefa no wo ye be ma so no wo hye wo nchen a ye sere wo yi wuti janu boko wo de open na be wale no fa no kom bra ni enfa no ma yo eti no se enya be ma so wo no hye na ye yira pa so a emefa wo a wani atwa ba ya ibia so no ma ye nte ne nka abusia ye da mo ase pi ye da mo ase nti no sa na etie mame enko me nko mo so na mene ye 3P garlic mesa mene 3P garlic mesa Dr. Kitwa me mana kwa ba na me fa ne nwuram ye nhwe sene 3P ehun sam ne mpempenso a eduro no eduro oba pa me mo akwa ba yi wunwi ne to nche na sa to mic ne so yi to nche kakra mo fa ye ra 3P aseye me da se me che fo ne ahwefo nyina e mo da se 3P garlic mixture ye do anwa so a efi pure natural health garlic ekroje ne ya ye do no ye mfankenja ye mfenso bia emfrem anu ti mo ahode no ejane na so na eye ntinim akomam ni moja mu adwuma ebi awie obi hwem oyade bi woni ntinim na koma ene ni moja ni monya do ni bi no no ma ne nyina betimi efri ho enso na frase egugu sei no sasaboro enya bebre ne honam nyina ya ne ya hotutuo onya 3P garlic mixture bi na no ma ne nyina ebetimi efri ho so na ene ye hwede nti a ye vitamin C ewe ye nipadua obi bebisa se eye 3P asem ena meka nti di nti na mebo vitamin C din so pe vitamin C edro kese pa eye 3P garlic mixture esanse eye nuane nro no ene garlic ena ya twene direct
ede agutuam ayesa edriti vitamin C woma ebeboa akoatia yade ewo nipadua nim ansa na no ma memfa doctor number emma ebi apese wankasa wo frɛ doctor ene ne twetwe nkomo cheche yade mu ekere no waye krado se obetie na waboa doctor number ne 0248928824 0248928824 vitamin C yade nipadua no ehia pa eboa ekutia nyarewa hodo a ha nipadua naso nipadua na nkasa entimi produce bi emma ne ho enu ti ya na nuaba hodo a yedie no enu mu na yenya vitamin C no efie aduaba bi ti se mango anka pineapple ni se nuaba hodo ni nyina keka bom emma ye vitamin C ebi awde wokodwa so a wontimi ntoto saa ne emma ni nyina bi enkofie enkodi wonya 3p garlic mixture dro no na ono no ma ni nyina ebi wom ti ebeboa akoatia yade bi a hawo ewo nipadua akoma yade a aba eku nipa bebre no 3p garlic mixture wo nipadua mu a eboa ebo ho ban efri akoma yade ho enam vitamin C na ewo mu no obi wono mo so ade bia ote yawo ewo ne honam mu ose ne to ase nyina etwetwe no ontimi mpo ntena se ontimi na ayeya ni nyina kire se vitamin C wo nipadua nim no eno so ena akofa saa yawo no ede aba obebi won ma de bia ne kotodwe na poso ne na poso etaye ne ya edro ne ye feboa abo ho ban efri saa ha ni nyina ho eboa ye bo ye ho ban efri niam bi a yemfa yani enhu a etimi kofa cancer yade ede breye niam bi ti se ye gadgets a ye use your phones laptops computers ne ade na etwa ye ho ahia no ade bi wo ma ye frɛ free radicals saa niam a we nkitinkiti a yemfa yani hu ni time de cancer yade ebreye se vitamin C dodo wo nipadua ni mu a ekotia saa yade no enu ti edro abenu ma ebeboa o eye 3p garlic mixture wo nyini e kwan a wo fa so edwen no vitamin C ene hye ebo ho ban edema se wo nyini na wo mpom eyemre na nipadua ne twetwen yade ahodo ama ne ho no wadwene mpo kwan a wo fa so dwen no ahobambo ebebe mu a eye vitamin C no ena ebo ho ban ede ama wo edro ebeboa o eye 3p garlic mixture tutumika na kope bitona no no yenuanom ma ne bi nso wo ho no ma ono ani mfie ne nko na nim pi ba be hwe na nim ne niam bia ye na nim atabi asa wo bo abrewa by force na nim ni enyini ni nyina ye vitamin C a eni ni padua nim se unya dro ne bi na ono nom na vitamin C ne be ni padua nim asa niam na wo hu ni nyina ebetimi efi wo so bo na manage wo high blood pressure ne so e de amount se de ya medical e ka de bia ne se pressure eye moja entimi ni afisa ne kofa sa wo ha no e de ba enu ti unya dro ne bi no noma e to pressure ne fi wo so esan se bowra wuntini ene wonro be ya hodo nim ehwe se fin ene nkeka wa bi a esisi ma emo ama moja ntimi ni afisa ne ni nyina efri ho akọ se de be ya moja ne betimi ade afisa ne akọ aba wano na pressure yade na betena wo so no ni nyina etimi efri wo so ebi a wo yade eye diabetes asichire yade wadwen ne se asichire bi a na dokodoko niam bi a wodi ye no e na akọfa saa ho ha no e de abron hwehwe mu bi ene we twa se asichire ene ma yenya asichire yade na emu ma de bi we ni padua ma ye friend insulin ho e na glucose we ni padua nim no etena enu nti wo ni padua na ntimi produce enough insulin ama wa o glucose na nya ba bia ntena se wo mojanim ene ya na kofa saa ho ha no ede ba no nti nei wako hospital yeso sugar level no e wo hro ana wanya sichire yade ni bi edro abenu mebeboa eye 3p garlic mixture tutumi ka ko pharmacy shop bia eben wo na kope bitona no nom na enyi diabetes yade ni nyina emfri wo so ebi a wo de eye stroke yade tenete e de amount se moja ntimi ani afrisane ankonkwa mo wo wadwene wan ye friend cells na enne kofa stroke yade no eba emframa ni nuane nu ahodro sesa wadwene nya netimi de adwuma no adwene na nya pe ogun se na atwotwo na aka oni padua na kwa no wo ho no se ne fanyina ewu obo na wonte uti na wonte na stroke no e de ne ho agye munya adro ni bi na no ma ni nyina ebetimi efri wo so wo ye ma wo prostate ahobambo no ehu hia oni oba edi na mu nhyiamu a enso na ekọ oba ne ho akoda na eba ba bonten no prostate no na ehwe aye enso no edi amount wo ha obi ba ho pe na akoye ensempi ebi ene wodwo nso awte se obema no emu hyehyew ote ya wo obema nim wadwo nso wi asebe sese dwonso no etwa na osori ho no entwada ebesoso wo achirisa ni nyina eche wo se o prostate no ehu aka tutumri ka ko pharmacy shop bia eben wo ko pe 3p bi na no no se
de ya kasa wo de garlic ye aduane ahoɔden wom ɛsan yadeɛ bebree no saa na ɛdwo no ɛteɛ ɛsan sɛ yɛmfa nsuo bi amfry ɛne yɛmfa nsi gya bia so nti nneɛma ɛwom no ne nyinaa ɛyɛ natural ɛbɛboa wo abɔ ho ban abɔ prostate ne nso ho ban ɛde ama wo ɔbaa wa fichi kromo yaw na atena wo so akyɛ no wano no mu no ne bia enko 3p garlic mixture ɛyɛ wo last stop moja na bobɔ ntoa entimi ma abɔntene ye na akɔfa saa wo haw no ɛde abrɛ wonya duro ne bi na ono no ma ne nyina betimi afiwa ma pomoden mapade onso wo nsa etimi akabi ɛboa wo sɛ de bɛya yade bia entimi entena wo nipadua ne so na mo ma wa adwene nya wo ntanta sɛ wo da bibidwo da brɔfo duro so bɛda nom 3p aka ho wo de kɔtɔ 3p no onom wia 15 minutes aduro bia wo bia wo betimi asan anoma ɛnkɔfa ɔhaw ɛmrɛ wa pomoden na wasan hye ne nso se edro ne nso ukɔtɔ asɛi na ɛyɛ a ɛteɛ 3p no garlic a ɛda ho ɛyɛ kokɔ edro no ɛwɔ toam ɛhye hɔ a ɛbɔ any plastic bottle bia mu ne ti no ɛyɛ kokɔ ɛwɔ red label mu 3p no garlic ɛda ho no ɛyɛ kokɔ nti sɛ wokɔ na obi fa plastic bottle bi de ma wo sɛ ɛyɛ garlic mixture ɛsa yade a wobodi na bi ana piwak na ɛyɛ no so yɛ 3p a ensom edro ba ko pɛ na piwak ɛde abadwa so sɛ yɛntwerɛ 3p emu ho a ɛmfa wo sika ɛntɔ edro no hyehyɛ dupa no na tɔ na kɔnom na ɛmoa ɛma wo apɔmɔden pa ɛnyɛ nanso pharmacy shops herbal shops ate sɛ wɔ man ba bi ɛtɔn edro bia okɔ a onsa betimi aka 3p garlic mixture dupa bi na wo ne abusua ne nyina akɔ akɔnom ɛntena hɔ nyare ansa wo yare o nyare obetimi anom edro ne sanse reni padua ni mu a ebusti immune system no at the mount bia wa kra okaishi ope edroni bi kokinso kofisam na angel herbal ashaman Echoes Pharmacy Tema Community 5 Little George Madina Health Alert Clinic and the post office no ene di enimoshe Kumase Colina Herbal Dani Herbal ena Kriske ebema obi ho Albert Sam Herbal takra di AA Mensa Kofori Gafson Pharmacy wa momoni away enterprise ene cathedral no ene di enimoshe Tamalin Swan wa ko fakojo Herbal eben electromat no na onso wakoje wo de ne abusua ni nyina akoche nama no me the doctor number 8 twatwo nama sorry so ofa number na emfere se de ade na tie bia mu kire doctor obehunu kwan a obeche na ade afa so se mpo edro no entime nsa we doctor panyini obeche kwan a ode fa so na oton we ade a na onya no edro number no 0248 92 88 24 0248 3p garlic mixture Dr. Fefe Dr. Ketsua Piwak Natural Health Clinic Piwak Natural Health na wono mo ye 3p garlic mixture we wo mo ede abedja so adro ne ye adwuma na garlic na ewo mu ne nti no be ya manipadua bia wonya bi no nom a beboa obi wo a wanyade a wono maduro da me so obetia wo nkotobi just wo yade ansa na ya manaduro a wonom wote saade a obewu ntemo kanu bi say garlic ni anka atwade ye de ayeyei na wo num enchanyare ansa for your general well-being a boost immune system na dane nyina tikai na sanenso na aduro no num bi enipadua bi ehia say ya ebetumi aboakopa bi to na obedi adanse ebusua yedam wase pi yedam wase na ahomka hit patch no mamen kanfo na memfa mawo eye plaster enei eno na aba mede ade bia ba so ya mepese me sohwe na me hunu senia etie me pa chawo enye plaster ide ta ekuro so da bi obo wa wate plaster say ya wasikuro ntumi enye de ide ta ekuro so ye wine sa plaster no nemmom ye de tsare ba bia ye wo ya sebia wo menstrual cramps arthritis sasabrofo no aso kotodwe aso na kokom oto ase wusisi achi na wa wine sa a pain relief. It's in Uwaya now the atari baby, ya wo yano, and one no, you are good to go. Shawatari good so, at I will be a uno. A man more menstrual cramps, no, or abdomen one, now what the atari, wash your panty, wash your Andy. When I was in a jeans strap, no what say, na a ye pain no free walk. Ukotoja, for me taraso, now wash your atari good so. Ah, o ma me ni fie kwa ni mu na na bi wo o kotodwe problem ko pe bi to na wa why now the atare so
boy pain be a wodi pedianum afa na abanti pebito because they say there obi eni wa watena se na yaw edi ni sum kunim wa bra ahomka hit patch ewo ho na no big mama tia ni kotojo se adwo am kotojo maame ena me se plastage aya o wode tare so se ebugura me no mpem sa na me se yes sanete drugstore BIB ho drugstore beer herbal shops pharmaceutical shops ubegine bon so nyede koko bisa ne bon nyede yesi 200 Ghana otozweshim bebre na wo de tare na eyi pain no na edi free ho and cry for me na monko orange chemist ma mo pedodo tuo no o wa kra ko orange chemist ad pharma DM sphere sap health and a kumase for o pedodo tuo adani pharma alpha deal panacea pharmacy ko for dia fo nyina monko Gabson pharmacy Eastern chemists and a tamale for nyina mo pedodo tuo Malarigo pharmacy ebi ho sakrade e buakwa pharmacy and a knock chemist be emi amaboboyi eye distributors nemo msa upa baako dia drugstore bia ebi ewo ho numbers ni 0599 802297 and na 0248 509 003 and 0546 444192 ahom kan hit patch was a feel hit you know or there enche kra mecha me hotel na ya jenkrato kakra aba na sade ya na meka no judiak na mentuma yi wo pamye wode ma me okumase a oduom obetumi afre no for all my styles nyina wo baby kro betumi apam na ode asende o ne number no 0544772775 and na Sugar Beauty Bar my hair and my makeup wo mo so kumase tech maxima wo mo na siesie manim ni metinwi nyina for so many years Befia from number no for all locations 0553 118834 a rapper pebi fabrics wanona emamentuma a rapper pebi fabrics yet a friend madam do na nim se Oforikrom constituency where your women organizer and era one on me pacho ope fabric bia memanioma paradise brocade beaded lace cord lace Nigerian wax print and na de shemi say kama mentu menyina a rapper pebi fabrics frano or ayedua near Ivandi hostel number no 0244 892608 0244 892608 or bakosia atnasia kosia benewa mame enko no so woni dwa enye sika ma ye be sign abadwumadi so ba so mu maye oba telecell o se awie yi tradem na gisika ai what fa ko an se sika e ba wo phone so eno na telecell opportunity say telecell too much money ai ade a obeye ana kwan a obefa so obetimi adura sa akrade yi mu ne se obefa wo tele Ojo, what's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon top send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you have say? Masoya yes nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And me ofa send me ska. Din kan wo de ko si wo bisu ni pakura discount. Yo de ba yen so amiko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Ah, Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. If you are see fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process maybe say promo code eh no about Nhyira FM asho e basa automatically no. Yeah, charge £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, yo. Tap send. No. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejia Kumasi. Call us on 026
026-167-1686, 026-167-1686, or 053-109-0068, 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. On visa applications, general travel, and other immigration services, call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Ji edwedie nkratso yi atum 3P garlic mixture yi wobenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinamu. Abrochefo oseye eye Nhyira FM Diaspora Connect ane yene wo 4.5 na dwumadie we ni ene abrochefo nko na edi enti se wo USA wo UK wo Canada, wo Germany, wo France, and also wo Switzerland. Me pa chao, emfa woni kra wo fi so. Ye beka me say tribal wo ye, say wo ye akan, wo ye fanti, wo ye ewe, wo ye ga, wo ye bono, and say wo ye fiemuni. Say wo di afahye bi, and say wo birthday bi na wo die, wo to wo birthday, and say edwe bi a wo die no, wo betumi e de afa Nhyira FM so, na ye tumi e de dwuma no kama, na ye de ama free. Where you near Buchi from Kwa and a ye, it's who a Buchi baby a mepacho, who video, and also who photo shoot to be, and then now number number to me the fast and also to me a frayer, you know, a 0540-112-434 number corner sanso WhatsApp, and to the only be able to me the fast so near one now or the amaye, you know, Betty Jumani Kama, Kai say, a Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect, a free. Yo, Joe, what's on this channel? Okay, and I'm checking my sound from. Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember that? Offer, Pacha, my friend. You know what when you say? Masoya, yes, Nana. Not there. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm a fast and miska. I didn't count what they could see with business in Pacred discount. Oh, you're the buy and so amico here. I won't send me brave. I feel crowd of mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch you, catch your offer say on download do tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send the dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android so kuta iPhone and once I download the app na two phones so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, Neje say ukayo. Tap send. No. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship,
work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Eja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration. So far I can't fear. That is our problem. As someone who ni akata so akwala ni ko hu a no akoye na de bani abre o ka kire na ko hu ya no atwe no ho ahu ya de niam asie ya che jesi awa ya ni mu nti sa na tie nti nde ya mo wore kura me kan se eduba bi abepe ma se eduba bi abetam ne nyina aduan gale awo ne gale ani beans no ana me ye no local fried rice eiza aduan gale ne din local fried rice. Also, on your Sunday saying, a man who never lost in town. Exactly. No, because evangelist the graft, one or no, Hannah Papa no, Hannah Papa no, and I'm young Casanka, I'm a big mama. Me didn't know what I'm saying. There's a mama about how I check a crow. Yeah, mama. So what it is, better mention. Mama, won't she Sabbath a year? Yeah, no, because I'm pressure over by force. Yeah, big mama, original, a year gift, don't call our machina, many woman back. I'm cool. I'm cool now, maybe come over to Mamma, me more quabe, yeah, me dear papa, piao. You didn't come on, you didn't come on me and son. Aha, nah, let it go to see mommy. They did kind cry. Yes, my master video, Dick and Obaa not mammy and not on chain. And say, oh, your bad time, dear. Nanso, make cassette, Fabino, the bad time, you know, made me whom so papa. And son, didn't make casa. Obey or coffee by, you know. I was a bearman and shabby for 13 years near. Now, what your bearman a casa yemua? I say about Franny Chiano for no crana, a buy a side day, a coffee be as I buy it. Then she said, oh, mammy, I bet na wo casa, say, oh, my harbor front, and my tiny baby abasha bonnet. Or bet na ho adje because Majimina Natana. Now, what's aquafabia because Edia, Bibi free maba. Oh, yeah, no, yes, because Bibi free maba, there be no more hassle, mamma. Near the butter foot to obey now to a friend and say, Ukoya back or no. Want to was a caca because they will see can obey in Dominion while away. I hear now Benya, and I will say, you know, Ukuni. Says a money, a dear shepa, what dear Juma Ben, I'm betting ya, who waiting me about Frana man a droop and Pensobi. I don't see about tiny bio has Sabio, a young woman and shall walk off about Quaba, as a wajina baba, and she had the Obasa for Faber and she found as a woman who pushy or more, so ammonia sa and your manner. And see a branch no require bisono, Necasa yemono, Udibim Kakra, and so and ya no so no begina so I can say, a beer or buy an iron intino, one sharp of frano, and I say, Bibintino, and I'm a minute in min fab of frano, I said, yeah, you have to be responsible. One of our father, and was all you're responsible. And I am a meet or Ninikuni, so 7 dying some of Munyai. And now I cannot some, in fact, and I assume I had to say, and then you a samno, a jinabi ear pa.
said you see can say China for ne ba fie no ono na or fight say e won say papa ne na e fie ra ne ne kodi nkomo said you kan ne nsem no but ono person o che say enam abadaya na favor bi a China for ne nyama a one ne mmofra na bra ono try say obe save fie no say de bia okohwe say obetena ho na e bia bibi ba ne e bebukura metimi aginam asobatan wa fight age okay nti be ma nani se oye ne sa na me kakra me ka che na futu se ma me de ma ne se e dan kropote na atana betenam no ana afi ono me gidi se room se e dan so pa rooms ne do so nti se sabio be ma no se chinchina chia de be kwa fa asundua aba ne se ene pe dan no foforo de e ma me ne mofra no na yenye de yentenam na kura se wutu ne de enye ne papa mu a na me ka se dan property ni minimum decoration man ata ne dem a chinchina opese otu ata mra so bia make rooms na doors so efie se so adwo ye nyere hu dan ka se ma me wa dan na wonti no e wo so otena wo no de wo ni enya adwen wo ho sa o me ka se ma ne ntena ho me se dan no eso se de yi ba ye nyina ye ni tua okay ukura ka se dan na musu a wo se dan corridors adoso enti se bio de de asumdue beba no e bi kura wo ka ne se no wo se obema no ko de bia ma right so de bia ma hand na tete dan na bi wo enti ada na pese o gina sa dan pote no so na ana bibi so na bibi so ana o me hu no na case ni wo the property na tete wo no so wo da so she ana na ma ana me bi so dan ni ana me ka se ana ma ne we hu anya sa de o ma papa na pa dan foforo ma no no onye den onko dem ne fa asundwe fa mbre afanu ni nyina abusia lady gold submission on today's cases and the cases are yakano na dwenkyere no de bia meka sa dwenkyere te se hwene obi a wone de wono de ke ko no ko ma me na wo pre japade no wono one perfect for down the doors and then a sad yeah that particular room one here then be see Nhyira me da say Obaa Adwoa papa maame na o se ne nana ne na se no nhwe no abrante na nhwe no maame no ho so otena se no bisa no se de ne baba ya ne ye be ma no se yo no ne baba e ma nko bepene Obaa Adwoa hwe enkola bebre na nam wiase o mo achi ni amoa wo mo na me kire de ntira kire ye papa am se boy ne kan se 3 months na ne ba no sha se o de ne ba no ne na wo no e koda nkuchire okay me bisa maame no senya no kore akola bia na adwene ne efom e wo mpaso e bra ne maame ne papa da mpaso no no so da so bi o da mu fifia e ho na akola ne dwene dia yes no mu mi no na mpa no so dia se o mi abasa asempa me kire wade bi science fo atrezi bi unim ideology se ye you to fam na be ma fofo no ma me da mpa so a wadwene ne fam wo fam abasa se ye tiles so na woda wadwene ne nko se ye cement so nko na woda o so wadwene nko enti abasa sa ma me ne papa no amuntam relationship no emu nhira na emu anije no e ma wutirim enti abasa wunyini na ko school awabon enti ohia akola bia wabon bia no ne ma me ne papa ohia omuno ma me ne de ni kwa we akodai enti oyi akola no to fom obi a wabon bia sa asampa na me ka kire o o ze no di go de no kure wo de abo obia ya won owo no de ne ba akoda ba ma fo ati fufu ati bia na akola nyina ohunu ade akola ne hunu ade yes safu so bodua ma me safu so bodua na eja no wate asim dodo e na mo to eja no so e be so de say ko e wo dwumadie no eso na birthdays be of course very important birthdays yeah it was here live on Adom TV na etumi eboa me ma so foto so na fei big mama enso esomu ye ma me bako ai ye ma me Mama Fina, Mrs. Josephine Mensa Agla. And Mama birthday. I me mama nimpo no. Yes, mommy, ya dame papa so in CIA. One of these days, maybe Diana mama metumi enena kasa na ye mama birthday. Mama Fina, Mrs. Agla.
Miss my queen, there she is. No, that's one. Mama Fina Agla. Your general manager, Mr. Agla, Mr. Kwesi Jimmy Agla. Nhyira. And the better half, what's there? The better half, na just an infant padia, pie mamma, and that's one and name, Mama birthday. Big Mama, and then you catch her, Mama. Happy birthday! Happy birthday! Before coming, Miller's food court, and the cake by near chat. I try better for cake, you are now, your Mama, will be at your command on my aha. Of course, it's a great day, and I can't say. 17. Wow. Mama Fina, happy. 18th. 18th. 9:40 Pia. Sentia. Mama Fina, happy birthday. And confirm so and Deputy Director of Finance, Ghana Health Service, Ashanti Region, Mr. Vincent Edufo. Tell you, when you're 60 years. Wow. 60 years. Another great birthday. 18 Mr. Vincent Edufo. Terrier at 60. And also, and now you're not what that. One that's one. I say, I don't know. I will see I say, of course, we have great birthdays today. It's Mama Fina and Papa. I wish you a more happy birthday, Kasiepa, and 18th. Yes. I just say, yes, Sana. They were born on great days, of course. I will say, I no me and Sadanya Barnesa or Bra, ye the Mubesia on Adum TV. Ye knew idea, but Adum TV, no me and Sa, Mamma Mame will be some Adum TV. Na a year movie discussion, and Mame, Messi, do movies, I would draw dear Bano or Masumubi. You had better to Braba won't take us. No more if he did now a Adum TV, they wouldn't say, ye was Zoe. Or China, ya wada Thursdays. Some Thursdays are very dangerous. Meet me. She am at 1 p.m. Pepe. Adum TV, but some 2. Yen for bread, you may dear many panel, no jury, no, of course. Yen Montana, yen for Jumediano, yen fa Emremo, Medin de Obaa Adwoa, Seniamunim, Edadano. Mame Emma Sofun Sum na me for no birthdays bi o ma san ba be Obaa Adwoa papa na me ka asem bi me si obi a woni ma de bia no o ma me de ne kwa we Obaa Adwoa he e ba se ye de to mpa so utini to mi bam uti abe obi a ye ma me ne papa da na kola ne da mfinfin bia na ya hwe omuti fe o ko school a o tura de no apeke cause ma me ne sunsum ne papa ne sunsum what akola obi oba enu obi awo enu 1 month what the akola ne na mawe papa ya boss akwandu wantimi anyia no at the same time oba ne dia indomie ho ama wo dia na wo pa film odidim tie what's that say no say 30 cities 20 nam say mami we oba ya calculator or about 10 condua were born from day 1 to day 2 said the bear ma abranti ashakola na ko sise wawo and the one ka o ka 3 cities nip mami fo bebre ye poni aye ni I am telling you o wi abranti en nkasa wo ka o na asem ka nye de o te ma say akola ne so opeso hunu ne ba won so ne ba no ma ne hu no and at the same time na nkasa o de na si wo say o hwe no wo say o de ne ko ayi red ya kan say dosu thank you o de ne ko ani say command paper enti won so say o do wa se na o pese akola ne da atisi ni ya ka ko hwe no de ma no wo say me na me di paper no ko to ba bi na me kina ba bi woni de onya film e wo de me nko ho aja ayi edan no aja pon o ye nipa boni ni papa okay Ajapo ye nipa boni ni pa den no na me ka bia ma no bet me hunu asem we ajapo ye nipa boni ni tie woni oba ko fa asase de ye tin ko kwa ye ni na ba ofin wusu no bia na de no ade no nam sa ma me ni watena na be ye de na
Obaa wo 5 na akoma 5 ni nyina ati no wasate ase eno wa ye den atena sa awutu aka ho na tese maame na wo say 7 perfect 7 ya perfect no kwasem perfect number otima say enti se maame na nyankwala 7 na oni na konya japade ya dan a na se bia sabi obibi se entemu ate a metima say na mom na lady god bi sa se de na wodan nim ei Mama can't say, I doubt them with your soon ya they come. I dear when it's your home so, and you are in your home. I'm not letting you also a day. Okay, big mama. And Papa, that's what I say. I don't know as I said here. Omiruna Hakunya. And to me, mammy in free. Atani and Nimno. Into Dano, don't want to sit here. Yet, Papa, bet tobacco, mammy, bet tobacco, Uncle Lano, so I day. Tobacco. Yo, evangelist grab and a casano, a casapa, big mama. Mama wadawo masomu ema ye na ye show so Adwoa sabre bant mama stage mai wa bie buku ha dam enya asem ketua Adwoa maami ya no wote hei a ne ba awo a ne nana wo no ho obi e kana dwene na de meka ne se wa ne ba ne sa akofo abe ma foforo ne wo ye na sefo ne ma me ne case na me de ne se wo abrantie wo ba no ni land no e no ni America o wo Ghana heya tisi wani abri sa wo be hwe wo ba hwe ma me no wa senka boy ne ko be da ma me na se obeda na se wa hwe ne ba na ma no wa hwe ne ba na ma no 13 years 13 good years o ka se ni pa hwe da form ni pa hwe na form Mami no so no senit me ba no ya kwala boni bia no wadi no kura ma ne ba ne so obebua ne ba na hwe ne nana na ma no penye yize sa mama ni pa hwe na form to wo what you wa nyame hira mo wa yire wo hu a wotutu ayampia se me mani nyina me hwe mo na na we de me hwe no ade na wo kwade ka wo se wo no maame ne obusuafo tutu na mo ekwohwe wo ba no na wo ye wasede eti de oke kan de onya de oke kan kwa no nkonkwe ne ba nkohwe ne ba me ba nya akoso de be say jamfu a hwe jamfu a ho amono okura no kure pa no ehu na asem ka kwasam say yamia ka ta won tena fio big mama de mani chia debi enya ne de na nya hwe de mra da kasa mi na mani abre na nyankopon aye madom ena broni ye hu me ne me mamobo se edan no ye nsenam ka wo buagu nyankopon kwa na ma me favor no hu mani obi o ka no kure bi eso sa enti so opon nyimu a wo ha da ma oba no ne nkotwe mpana nke fio kwa na opon no se ni nua ba ene jamfu anka de we nkode bedi no na le di god ka se de na wo dem sa ada me mitim bibi wo ho ada ya me mitim ma me no magum o sasa kure na wo di ama oba foforo so ma kyerem kamawiu no kure ha mo me ka no kure Adwoa mo me ka no kure o aya pa enti da no on say no wakasa ma no mutoso nyina we na na ye nte na se because the we are not in some neighbor no na ne na mate na se se Adwoa ma ye bre mema bu ma kwasia mama ma bre mema bu ma kwasia pa se ma bro hwe se ba bi o di ne no ma agu hwe ba bi di ne no ma agu oba ta ne ma na se bi kwantunti wo tio ai baba foforo ko to dai ni sa ye bi o tese wo ba wi nti Adwoa wo ya de fine Debi ni kwa sa basa Adwoa enti ye fu asa de dan na ni abem ye de say broken heart wo say wo de ye fa wale ento nchen ni ye nka da no ho asa ye wie na se ye ni ye besa boba ye bebom bambe bia no kura da no mo ye fanto enti jemfu a amono odi Obaa Adwoa papa so for you asam jinja so mi wie so for ni wie jinja no so for mi enwie jemfu a kura no kure enti sap ni problem we hu Adwoa nyamie me wo se edi akire e ba bam wo se edi akire ma opon hu ni se hwe o ye rascal said an Obaa wo hwe ne life no en wo ye mafia wasinani mafia pa ani said o si ye no a oni subai mafia kutani awurade ani bebe nya bi ne bi de ne kensio nto ye muda ne
Yemuda no no be eskata. Memma no. That be memma bu ma kwase adodo. Adai. Wonya ko ba bi no ko to ne pa wo no no din akoma nyina ko di wo. Sa nti ata no. Nti onu na ene de. Such as yem pa me yonko ba. Me yem fa me mentra da ni. Awura de nka me nka de wachi na be ko wo wani. Obaa Adwoa. Atanya boni bia. Atanya boni bia. Said ye fa wa bontinya ye de ko odrem nya odo ye nya ba bi de ko tena. Sa no so ye nya ba bi. Na bi ne kunu na ama ne ba bi atena. So bodu ma. Ata kunu ama ne ba bi atena. Ba ta adwene ye adwuma kwa nka wo kwa ntena wo. Enka ma ta no woti. Menka da bi asemo ya condemn ata di ma. Ne kunu na age na ko tena de. Ana ne kunu so mfa ne nyama mu ha no de ne nyama gu. Enti sa wo de bibi wa pama amata di wa ha bo ne kunu din ajapon din. Because ajapon na nya ne dan ana so wa ma na ne yere. Sa na pa ba bi atena kunu wa ja ne kunu no. Ana wo de ajapon na be. Da bi o wonya dan wonya kunu. Sa ba ma no ni dan. Tu so dan. Ba ma dan no ni dan. Ana se wonya dan. Na na ki no so. Ayi na sa da ba ma ne sa ba ma dada ni dan ya. Wumpuna fie na bepe dai. Anya na mama na ti ha tie mama na no ti ha no. Ne mpena fie ne mpena no kodi nachi. Ajapo no onya ne ho ade. Ana anya mpena no makonya dai. Mpena twa na dia gift na ba. So twa the gift. Say ye mpena. Say ye dia na japade mo asam ne ye ka. Ana nyankopɔ ya do amanya. We so. Mama say ena so science me fa. Oh ye quality. Ayi big mama. Big mama can say be say maame no esa brante no koda na sese wo hwe ne bae de ama no me pa cho abrante maame ne ho enye ayi ka ne say ayi children's home maame no ko nye children's home for asa na wo ono no ne ba wo wono no ne ye wo bae de awo ana ne ba ne ire no so ti ho enti obako ho bi ka yo sofo yeda se sofo akasa big mama mama gift don konso won so atenente ho no kwasam wa biebie kiss nani ame ehunu sabi na dwenkyere enne metimi asisu dua se the 3 panels ni nyina no obi ade esoronko enne the lady good kind different ni asofo kan ye different and the big mama so aka ye different san ye dijuma no enti wo ba sanke biefo ni na ni ono ne ye adwene no no abeka bi na obu wo a ni asofo aka no wose da bi no wodi atem ene ade no adwenkyere ene tie obi ane ne de me fa happy birthday si kakra ya kan to so na menko eye asoye ba akoso menko nkodi nkomo e wo ho papa ma so ene the same ABA Herbal Clinic meko hotel makwa kodi nkomo happy birthday sonko sign koma kwa bena busumuru opoku menka at 1 wenya 1 year or 1 years I kind of 1 year on 1 year 1 years ya mrai big mama ya mrai 1 year ya panteba guru na 1 year de sesa ozo nya bi ka ho kwa bena busumuru opoku menka kwa dadi wodu at 1 happy birthday on oda so no urade boy utu so be crew Steven Ochre then Steve Kills Steven Ochre yet after Steve Kills also and they were happy birthday and confirm penny and kakra amenu we finana sapon multimedia sales department nana sapon multimedia sales department ho o se penny ne kakra mo so ene ma woda ena fe ye yankasa ye driver ba ko o sa ye mia me nua be ma me fani nua gro fi se me be fi dua mu waso mi mu all these years Edmond Akon my friend Eddie be ma 10 gram tuntum se euro no kwasam Eddie no pay no akra na be fa me free fie Eddie me be adwuma no pay Eddie na that's one no happy birthday and confirm Eddie Akon Edmond Akon you know Eddie na that's one happy birthday and come papa Nhyira wontra wa hiemu wo ma wo yemu ade nhyira wate wo yemu ade nhyira pa Eddie wo munya sika meshow nkopura bomu mre Eddie Nhyira afi Robert owusu nua ma eye me ankasa masini mpo me amase
Judiak nikunu Judiak kunu Robert Owusunuyama Robert your friend chief it's our friend chief Domi Abraham so dear obi animu no wɔkyerɛ deɛ ɛwɔ ɛyɛ Sunlaway eti Robert Owusunuyama ye Judea clothing of parliamentary nikunu nimpon na daso no nikunu pa ona na worry so many years ti masse preko pe chief nyame hira wate wakoma pa ye wakoma pa o chief nyame hira nyame de wo ba kwa chiri chief na daso no na fe Veronica Boampon ye me ba me ka chiri mami ya Veronica Boampon me ba de me ka chiri Boampon oh Veronica Boampon ye me ba me because Vero ye me nua me ma me nua ba eno no eti me nua ketwa nti ye ta friend ma me nyaako abro no ma na oda so no nti no Vero ye nyina ye say happy birthday ma me nyaako ye me abusua ni nyina anti Vida anti Laleba America obia bra pia Jobu Ampon Jobu Ampon chiriba Jobu Ampon nyumtuni na chiriba miensa eno no so say Jobu Ampon ye menua me ma me nua ba ene Jobu Ampon ti ma me nyako happy birthday enko emfa emawo ma me nko ABA Herbal Clinic aseye na me ma doctor keto akwa ba doctor me mo akwa ba wiei aseye te say yenya ne tie se ne o mekoso pa wo de be wuram ne ahwaseye no se de ne o mate o Ewie Herbal Clinic na oti yenka enne ewie na ABA de onya te yenka pe ye ba be ke ni ho asem de bia me ka kire se wani ne okania wani ne ompoma wani ne opono anu nti se wani sha asie se ekeka ne ho wani sha asie se mfomso bi sha asie se eba ho pe na wotutu anamo no wa be pie mo ABA Herbal Clinic de nti ne se otwadi ampo nyankopon bo ani no o ma na ho de ndudu nyina on se honam akwa ne ba bia wo ho no no se impo on se wo hoyi se ho to chima wanhwe ye betima de dade akohye mu em wetimi ehinhi mu nsa ne kakra na emom se enini nko ade se ho to chima de de be sha ono mfe ho ade eti okwa ano kire se otwedi ampo nyankopon ma na hoden bi ehia se fa nante na hu se hu to chima pe na wotutu anamo no wapa no eduro ansa na enine dum enine lens edemu na sa lens na ede eninim no se nya hyepe wanhwe ya wani no ntimi hu ade biem ebi ade ade ndubudane amba nko hinini abena ene yede ma wode kwa kofra aduane adi ene na bebo era train mu ene na bebo era ntini ne so ene na bekomoje ne makopepa moje ne mu na de ahoto sonko kra enso ede abro gia numbers in the fre 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 050 281 2161 050 281 2161 no aba na be pimo ABA Herbal Clinic ni yetu wani yade na se enso ede amount de bia meka tro se glaucoma yade yade wanhwe ye bedi unyaye papa ono no be ni so onya abotre odidi training se intini ne so ansa na be pie wani ne so no na che se de haw ne amane enso na ebro obe pimo ABA Herbal Clinic ye be ma de ade kwa kofra aduane ene de be continue so akope pantini ne so be pepa moje ni ma pepa training mu na de ahoto sonko kra enso de abro de bia me de bob example the mount as answer bob ho no ebe hye obesesa no ebe hye obesesa no na mum say ye wires na ewe kire ne ho atochima lampo da na ho atochima osesa bob na enye yi problem na won be koso awo ho no mo kopem tam obesesa wires no ansa na be unsa mpa bob no asase se eheren sa na weni ne tie enti ye nerve bi da train my friend optic nerve eno akoiti se ntine ma adwene ni ani di nkita ho ho tochima pe na de how enso etimi abre ni no the pressure aba begina ne so ye kwada so adwena se kwada so adwena se market ni chipe na ebutu kwada so adwena se market ni chipe na ebutu domahin ko nso de ye ben apie ku bi coaster no domahin ko ye ben apie ku bi coaster Tuesday market no ma abnada dwemo no man obehu ye ewo ho sanso ana yade kwada ne ya wade bia nso de ahafo go so Genesis FM promises one ma obehu ye wo ho efie de bia enso ye adehye FM promises so obebi ni ohonom na obehu ye enti bra ABA Herbal se cataract etem ene yade ebo ababegina wene ne so
ete ena mo wani ne so ayo receive ete ena beda eni nechi ene ne friend subcapsular cataract no brabe pmo ABA Herbal Clinic na yentu ase enso enfama obi ba na so yo se nani no we won se ase bibi kata eni ne so ana na make sure se enye bibi enye ntuma bi enye curtains bi na kata eni ne so ana na your friend retinal detachment or retinal no de abo ama otimi hwe kanea no eno ana atwe na wo kakra enti position no twe di amponyankopon de man no enda ho biemu eyo ha ne amane na ekwa kofa de ebre ni no wanhwe ya ebemu weni ne fra na wanhwe ye nso a weni ne fra nso enya de biemu esanse lens na ebedem no so retinal no share and a lens na demu na share and one no one hwe de how ne amane na bebro friend 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 050 281 2161 050 281 2161 na wafre ABA Herbal Clinic ni na won so atwehwe enkomo sanso na de bia me ka choro se eyade a optic nerve no sa nerve ya me kan wasem se da tri no ma dwen ni ani di nketa hono se sha se epeja enhona eno so timi kofa hawo e de bere eni no nje obetimi akọ hospital be ka chense doctor be ka chense bibi nyi wo wa dwen ni mu ama de pressure e bere eni no eye sa hawo we ya obi de ni so na ye ni wisi e baba be jan ni so ye ne kokko ade we kira onhu ade enso ben na onhu ni nyina eye ABA Herbal Clinic na ode weni yade ne enso beba ye be ma ade kwa kofre aduane adi na nan de ahoto sonko kra enso ebebrew sanso na say diabetes na impo hypertension na akofa eni yade ade abrewa na so bra ABA Herbal Clinic na ye ntu ase enso mfama esanse o diabetes hypertension no ekwa kofa eni yade ade abrew eno na wo no ma benya fluctuating of vision bon se weni ne teko na asenya ba eteko na aba obo no mo se me sori ahemachi a menene so timi tekra ebeduru bebe no na asan edum kra bra ABA Herbal Clinic no epese kire wo se o lens na edemu na nhye da so ase eye adwuma enti bra ABA Herbal Clinic na yentu ase enfama oba yen card eye 50 Ghana cedis yen card no eye 50 Ghana cedis oba na waje na wakon doctor so far ta so oba so ba bebo nipa o se charge bi o de be ma obi a chemu miensa tuemu baako ji eduro ni biko na afi kosohwe eduro na nkasa na esan de obeba abepiem we na so ye wakọ doctor so be yo surgery mpese ye be yo bra bepiem o ABA Herbal Clinic impo surgery ni ayedeja na afi eni na sha ase se edum bra bepiem o ABA Herbal Clinic asanse bibi te se ete se doctor yi ete e de firi no mo ye surgery no yi firi no ma de we ni so ne ye na de wotire ni mu eno so ye yi ana eno ti ne efe bibi after cataract esan beba enti bra ABA Herbal Clinic na yentu ase enfama yen de no didi akomojenim na akotere ni mu na kwanane ni nyina na di nsuo ni mfene na beba na de wahoto na ohwehwe ni mfie bebre no enso abro numbers ni ejina frɛ 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 050 281 2161 050 281 2161 no afre ABA Herbal Clinic na yana wo atwetwe nkomo chane so am se wo clinic ade wo bia sanso na ye wo ABA Herbal Clinic obi se wo herbal de bi ye wo ba ye be check wo RBS nyina de ama wo sugar na ye be check wo BP ye be check de ama ye wo infidie wo be screen ba de nimpo ya de bi hinta e be twe ni nyina enso e de apie na ye wi ansa na ye de ho aduro ho achi wade enso e de aka yade no e ma yade no so efri ni padwe ni mu kan sanso na transformer me se enya ade a ene yade nko an ye no ewo ABA Herbal Clinic na emom no emema na muntime mbo adwuma wo mpem no wo de erectile dysfunction no de be piem ABA Herbal a ye betu ase enso de ama o diabetes so pressure stroke ni nyina ABA ye de wujuma e bonus enso ewo onom kra me sorry sui je number se na friend 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 050 281 2161 050 281
2161. ABA Heba, near Joseph Senya Mensa will ampa. Na ABA say, dear, when ya dear. Now the corner and Montana baby, a wara, Fakoho, because a knee so when you born we young dear, what the car, what dear do so, when my big of Freddy and it not when in a night, cray, so what you say, it's a near dear for when it's your now Kwaja Yarisa, a also for Brantier. So for Sire Rasta man, no kwasam or your bununi so, and be droning a hammer when you would. Wabene papa, Yadi be a titi will be a fako, Kwaja Yarisa, Quada so Jonah say, market in a chi, and I want more to share your damn what say, na Major Diakamu, na Mede Ama, Obaa Kosia, Hema Benewa, na Obapa was some Ede Amaye, Edijano, Atwaso Amaye. Right, I was for any Jadiana, ye quay name, Amansi Robank PLC. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Kaish, a soon tap send party Jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember that? Offer, Pacha Mamma Fro. You know what when you say? Masuya, yes, Nana. Not there. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm a fast and miska. I didn't count what the Cosi will be sending a discount. Oh, you're the buy and so I'm a I won't send me brave. I feel quite a move with some transaction or order. Ah, Debbie. And catch your offer say on download tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download the app na two phones so. In the process, maybe say promo code ayedian. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it dear. No fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Hey, middle.
Nanda na wote ho a wayɛ stiff saa no. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, sɛnea me nsa ne me nan mu twetwe me no. Emu ayɛ titiriti. Mentumi mpo nsɔre. Ho na enwanwa. Enu a me firi dwom bae na me ka kyerɛ wo sɛ, mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne sɛ wada. Sɛ wano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Eche natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha. Nano na madam Fukofi mpo ka kyerɛ me sɛ, Iwak natural health fo bi bidro bi omodi aba. Ye friend no 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu ogu so no. Enya sem ketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P a ebegya ne sɛ hum. Edro yi enya mapemfo, ema wo ma nofo. Anansa nkwada wo nya nyamfie dumienu. FDA agi adwadie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu. Abrochefo oseye eye Nhyira FM Diaspora Connect ane yene wo connect e wo Nhyira FM 104.5 na dwumadie we ni ane abrochefo nko na edi enti se wo USA wo UK wo Canada wo Germany wo France anasa wo Switzerland me ba chawo emfa woni kra wo fi so ya beka no se tribal wo ye se wo ye akan wo ye fanti wo ye ewe wo ye ga wo ye bono anasa wo ye sremuni se wo di afahye bi anasa wo birthday bi na wo die wo to wo birthday anasa edwuma bi a wo die no wo betumi ede afa Nhyira FM so na ye tumi ede dwuma no kama na ye de ama eye free we ye ni abrochi fonko a na ye etu wo abrochi baby a me pa chew wo video anasa wo photo shoot to be e de na wo number na betumi di afa so anasa betumi afra yen no e 0540 112434 number corner sanso WhatsApp enti de wo hia bia betumi di afa so ne wo na ode amayen ye no bedi dwuma ne kama kai se eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free ya ojo what's on this channel okay ene mam check them sanfro Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, Memdaba. Ofa, Pacha Mamma Fro. You know what when you say? Masoya, yes, Nana. Not there. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm a fast and miska. I didn't count what they could see with business in Pacred discount. Oh, you're the buy and so amico here. I won't send me bray. I feel crowd of mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch you, catch your offer say on download do tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download the app na two phones so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, charge £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel. Yento tap send it there. No fee. Hey, they just say okay, tap send. Papa no. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway
for success. Hey, middle. Nanda na wote ho why stay for sano. Eh ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. E moye titiriti. Mentumi mpo sorry. Ho na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Eche natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha. Nano na madam Fukofimpo catch me say he work natural hair for be drobi omodi aba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko todwe ne waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P a ebejane se hum. Edro yi enya mapemfo, ema wo ma no fo. Anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina. Brochure for us say yay. Nhyira FM Diaspora Connect. Ane yene wo connect e wo Nhyira FM 104.5. Na dwumadie we ni brochure for nko na edi. Enti say wo USA, wo UK, wo Canada, wo Germany, wo France, and say wo Switzerland. Me ba cha wo emfa woni kra wo fi so. Ya beka say tribal wo ye, say wo ye akan, wo ye fanti, wo ye ewe, wo ye ga, wo ye bono, and say wo ye seremoni, say wo di afahye bi, and say wo birthday bi na wo die, wo to wo birthday, and say edwe bi a wo die no, wo betumi e de afa Nhyira FM so, na ye tumi e di dwuma no kama, na ye de ama eye free. We ye ni abrochi fo nko a e na ye etu wo abrochi ba bia me pa chew wo video anase wo photo shoot to be e de na wo number na betumi di afa so anase wo betumi afra ye no e 0540 112434 number corner sanso WhatsApp enti de wo ye bia betumi di afa so ne wo na wo de amaye ye no be di dwuma ne kama kai se eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you have say? Masoya yeshino nana. Not day. Se baby ameti ye to me. And me wo fa send miska. Di nkan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba yenso ami ko yi a ehon sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Ah, Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send the dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada. So kura Android so kuta iPhone and once I download app na two phones so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye charge £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, neje se ukayo. Tap send. Papa no.
Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success.